ближче, я палаю, гаси мяне, мой водоспад. Як быць без твоих вачэй у шторм, гэта мой маяк, ты мой маяк. Зам'ють телефон. Нам гэта патрэбна, каб потым і зноў. Так, ну что, вітаю всех. Я ў Этэры, і я ў Дыскордзе павінна быць. Так, вітаю, калі што, я Беляш, hello. Вітаю стрым Шаграэля, калі вы мяне чуеце, таму што я сказала, што Дыскорд павінен быць чуць. Вось. Так, прабачце, што я тут пазнілась, но зато паспела, 2 хвіліны яшчэ. Да гэтага ўсяго пачатку. Вось. Ну і я чула, што ён там адышоў, я не магла проста напісаць. Вось. Так што, дарэчы, ну ладно, зараз ён павернецца, я вам скажу. Вось. Сёння глядзім. Infinite Showcase і Future. Я на Xbox не паспела. Вось. Ну і добра, там толькі Хронос. Вось. Цікава, мяне чуць? Так, мяне чуць. Всё. Я пачула сябе на стріме Шаграэля. Ну всё, каточка няма. Угу. Цяпер я замест яго все. У нас пасменна мы працуем. Пост даў, пост прыняў. Дарэчы, навіны пра Silksong. Вось анансавалі ж дату рэлізу гэтага ROG, вось гэтай партатыўнай кансолі на Xbox 16 красавіка. І падаецца, што Silksong,
раней гаворылі, што на рэлізе гэтай кансолі ўжо Silksong будзе гулябельны, то бок гэта рэліз Silksong будзе або вось 15 кастрычніка, або до гэтага, то бок кастрычнікі або ўжо ў верасні. Так што нават не трэба будзе чакаць там да снежня, до канца года, як все тут уже думалі. На Xbox'е, ну я бачыла толькі Хронас цікава было. Ну і былі яшчэ такія індзі, што там мне спадабалось. Ну, было там якасьці фермы. Ладно, пачынаецца. Can't believe it's finally ours. The ultimate artifact. And just in time for the 2025 Showcase Spectacular. That little baby is gonna be our lucky charm this year as we go even further into the infinite across the gaming universe. Gaming, adventure, exploration. That's what it's all about. Right on time. About T-minus 30 seconds. Oh, I've been waiting for this. Gonna make this the biggest and best year yet. Ready? Ready. Firing up the engines. Ready for broadcast in 3, 2, 1. Windows open. На Windows щось тут. Battle Royale, штосі, аніме, дівчинки. Не знаю. Пірати. О, гэта круты анонс быў, я памятаю, Summer Game Fest. Welcome to the Level Infinite Showcase 2025. I'm Alex Jordan. And I'm Frankie Ward. And we're bringing you Автор along аніме for не all ведаю. things gaming. And all things Level Infinite. We have quite the show coming up for you, so stick around as Frankie and I take you on the ultimate journey across the Level Infinite universe for trailers, dev talks, and behind-the-scenes secrets. That's right. We are taking you on the official guided tour of the most exciting games in the galaxy. And maybe we'll even explore some new spots within our gameverse. You might even win an Alienware laptop and backpack, so stay tuned to the end. Все, я вернувся. Special QR code. Alex, I know we have a Так, showcase to поява. present. Бо як було I вельми heard a душно на rumor Xbox, that тільки хром Team on був цікавився. Spectacular might be exploring Casterwoods, and this could be Добре, our тільки only прикладом chance to позаймався. head О, down there and дякую, find дякую теж. something that could explain Прийняв. exactly what's been going on over there. I mean, it can't be that much Ой, more dangerous вибачте. than Villador, right? And it's daylight, so we absolutely have to make a pit stop. Lock it in. Redirecting to Castle Woods. Hopefully Timon can avoid nightfall because I have heard it is no joke when it comes to what's lurking in these trees. Так, ну, подається, мені треба. Так, Ви зміните вітаю. щось з кершками? Так, все є, дякую, дякую. То я думаю, зараз терміново займатися цим. Well, looks like Timon has made himself at home. Either he's А що йому Oh, no. злагало? off exploring. Мені ось Luckily, if there's працює. anyone who can take down a raging horde of infected, Мені it's ж probably подлагнуло Team. I wish I could say the це. same for you and me. This place Що looks a lot more лагає? dangerous than Villador. Certainly seems like it. Check out that creepy castle over there. That Ось, бачиш, а у мене вчора так лагало. Ну, я переключив на 1080 перестало. А, я думала, ти про чат. Yeah, he kidnapped and tortured Kyle Crane for 13 years, and then when Kyle Crane escaped, it turned into an all-out. Так, я вибачаю, ще тільки, ну, я ще трошечки подлагаю. Я позичення окейці, бляха, ну що ж таке? Found it. Alex, Nah. we have pushed our luck long enough, and I am not as confident as Timon with a melee weapon. You're right. It's like I can feel the Baron watching us from up there. Well, whatever the Baron has been up to, this should hold the key. It goes further than Kyle Crane. Whatever is out there is big. And angry, scary, and totally heading our way. Я I'll хоч bring us перекладом back to the ship позаймався. and find out what the Baron's been doing around here later. Timon could give a more in-depth tour without us anyway. Time to go.
Якості зомбі, виживач. А, ладно, не ведаю, що Welcome це. to Casterwoods. My name Я is по Terence количеству сторон McCullough, and I'm перезагружу, а here то to мне give паузы you были. an exclusive look of the amazing А, and Dying Light brutal The world we Beast. have created for Окей, you in знаю. Dying Light The Ну, Beast. его Here уже I am, показывали на sitting in what Xbox. was Так, once я a бачила. beautiful national park, now given way З to душніною. decay and danger. Casterwoods is a stunning open world full of distinct biomes for you to discover. Experience total freedom as you go anywhere, climb anything, run for your life, and drive through the countryside as you scavenge for resources, fight for survival, and explore. All day and all night. But whatever you do, please remember, never, absolutely never, Яны і душнілі не кринжатіни, ну і кринжатіни так само, но writers. яны Once просто unsuspecting tourists now roam the landscape сядзелі і mindlessly. пиздзелі, просто нема лепшага слова. Розуміла. And you will На also кожній run into вулиці. chargers, fast and heavy, so you will have to use all of your tactics and reflexes to defeat them. А, Ой. ну, это, У меня, до речі, ресинхрон. это яшчэ не душить. Ну And when так, you зараз brave enough, щось go таке toe-to-toe креативне with робить. Aphrodite, the У apex тебе predator, нема the king of the ресинхрона night, a поміж monster so картинкою powerful і it's звуком? practically Нема. unbeatable. Unless you use your beast mode. Ні, And нема. beast mode is a unique type of brutality Ой, you will зараз мені inhibit as треба Kyle буде Crane. перезагружати. Witness the fierce conflict of beast and a man Давайте зробимо. will inhibit as Kyle Crane. Witness the fierce conflict of beast and a man as you try to control your rage and your powers, because you never know when you might need them. Ну, максимум виправилась. Ні. Плачками, ну серьезно, такую махину. Так это ж будет челлендж пройти это на кулаках. Всю гульню. Нават не челлендж, нават спеціально. Ну, Ну, графічно добре виглядає. Ну, я просто пам'ятаю другі Dying Light і... Баги? Ні, другі вельми душні і нецікаво був, як ХВ. І скам на тое, што навучанне і пачатак шматкарыстальніцкай гульні пачынаўся толькі праз 2 гадзіны, Зрозуміло. праз якія можна было вярнуць грошы ў сцену. Просто мы ішлі кампаніяй пагуляць, і ў выніку заскаміўся на $35. Ну, And this я як is how you консольщик survive говорю, the що night. гэта яшчэ Keep moving, trust your Фу. instincts, and Хоч. always watch for the shadows. з Can't wait to максимуму. see you in Casterwoods. That Ну, все was равно the приємно. wild world так. of Casterwoods, straight from Dying Особисто Light The улічивши, Beast. що Now, ну, it's Dying time Light, to get по-моєму, into the за heart все of таки all про things полгоди level уже. infinite. Absolutely. За It's what меньше you've been waiting продают. for, and we are starting out incredibly strong. Ну, We перший був are indeed чудовий, with a а well-known другі... survival game you'll soon be able to take on the go. Rust, This is Mobile, Rust боже. Mobile. Так, ти напереді від мене. А, все, зараз я повернусь. Лук у мене зараз. Стріляють. Ну, Хронос був на презентації Xbox більш-менш цікаво. Решта душка просто була невероятна. Зря зайшов. Роки, як це маєш. Нормально не бачу. Частей. Ну, насамрэч, я калі вось тебе глядзела, я хвалявалась, што Xbox можа пайсці далей, то бок будзе две вось гэтыя адначасова, і што трэба будзе глядзець, дзе цікавейшы і Я уже сам занепокоился. Не, ну наконт того, что где цікавее... Не, Xbox не был бы цікавее. ну так, тебе пасля 4 гадзін ты бы ўжо ўсё тут збег. На Xbox что?
некалькі гульняў і за кожную гульню дзесь паўгадзіны 45 хвілін просто яны сидзелі пиздзелі адзін з адным Да, всё, там нічога. было... Мгм. Там было больше, як Microsoft Flight не... Simulator, Grounded другі, які без таго і так выйшаў, Принц Персі, Рогалік, Dying Light the Beast, Колда. Вось гэтая гульня з супергероямі, якая тобі цікавая, підляшайце за Invincible. Ну, Fighting по Invincible. Не, мне просто сериал вельмі подобається. Гульня я не... так, спокойно. Я просто хотела додать, что там была не пресс-конференция, там была прям як панели з Gamescom, где приглашают распрацоўшчыкаў і інтэрв'ю з імі бяруць. Вось, больше Ну, яны настолькі душныя, просто немагчыма. Ну раз мобайл, гэта капец. Мне просто падае раз настолькі нішавы стаў, што мало кому цікава. Ну, можа ўсё ж таки аднавяць папулярнасць дзякуючы мабілу. Тут же вядома, што нават на вялікіх прэзентацыях Summer Game Fest ёсць вось гэтыя гульні, які, ну, самі заплацілі, каб іх трэйлер показалі, вось гэтыя все там мабілкі, ну, а-ля рэклама. Вось. Дякую за пивушку, знаєш. А колькі будзе цягнуцца Геймфішер шоу? Я не ведаю, не. Мне падаецца мінімум гадзіны. Вось. Но не больш. Спадзяюся, гадзін будзе. Гэта не PC геймінг шоу. Дзякую Богу. Бо я хацеў бы сёння яшчэ пагуляць. Ух ты. Фрішпільм, так. Вось гэта тая на Summer Game Fest крутая гульня, якая была анансавана пра пірата, вось гэтую галаву. А, щось Так, нам мне сподобалось, і нам, по-моєму, всім сподобалось. Certainty of death, small chance of success. What are we waiting for? Yes, I'm quoting a fantasy dwarf. Now, eyes sharp, ears open. We need flair. Кава, ванильный морозиво, кава. Мне похуй. There'll be blood. Ой. Tears. Морозиво захотелось. Я бы сказал, как Андрей. And worst of all, that perfect. The bird is on fire. Anyway, worst Курка of all, гармата. that rotten breath of fate down your neck. You thought death was the end. Wake І up, мені Jones. подобається. We've Цікаво. got a mission to fail. Ну, вельми не типово. David Цікаво, що Jones. там розпрацовщики вживали. Ранішній доступ 28 жнивня. Not ready Уже. for this. А, 8 днів. Great things from Terminal Brigade there. Can't wait to experience З такої the new піратської character тематики я and пам'ятаю world на in Summer Season Game Fest 2. анонсували там, де персонажі виглядають як такі драуляні ляльки. Так само піратська РПГ. Тільки покрокова чимсьці Clair Obscur бойовка на Here is PUBG Mobile Я with their виглядаю. latest update. Ну я на вельмі виглядаю. Жнівень, так, названо. Пап, Мобайл. Ну, цікаво, а чому у нього циклік бейдж на 1,5 години? углядишь. Ну, тебе ж подписка, певно, вже 1,5 години, чомусь і бейдж не змінився. Подписки. Нічого по метро, ну так.
Але метро ж, його ж перенабило болото, нібито, ні? Фальшижа. Не знаю. Ну, метро зараз VR виходило, або її ще не вийшло. VR на метро. I'm done hiding. What an awesome time to be a PUBG mobile fan with all the incredible new features heading your way. We cannot wait to drop in and be the last player standing. Now, though, let's take a trip to the post-apocalyptic future where you take control as commander to deploy your secret weapons. Here's Nikkei and their new collaboration with Resident Evil. Відходить сюди історія, да. Вже якась інша історія пов'язана. Тут з з Резидентом буде колаборація у аніме. Аніме і Резидент. Так. Ну, по-моему, это мобильное. Так, мобильное аниме. Now it's time to talk about our first VR exclusive at Level Дякую Infinite. Богу, я на хутко Search for your lost спинилась. sister as you survive the madness overcoming the frozen north in Dread Meridian. And then we'll take a brand new look Ну, at the може, якраз ultimate таки co-op у нього heist. історія в Den цьому of і Wolves. доходить, раз той, що болото перекупили. Ну, щось і таке ось чув. Та, щось було таке. Я только вось чула, что вось гэта VR метро было, и так, что новая распасовка метро. Ну, давно уже были гэтыя чуткі. I'm looking for my sister, Isabella. Так, хоррор My якой-то. letter said this island holds a secret. But I haven't heard from her since. Ах, это VR. Хіба Резидент не аніме? Ну, тентаклі йо! Та там усё ёсць. What happened here? Ой, калі ўзяць шосты прыстанак, там больше усё будь яно неладнае. А, ну гэта VR гульня. Ну, VR, наверное. Ага, так. Ага. Ну, Взагалі інша студія, тому Could that be Мгм. Bella's? там займалась. тады, калі так вось як Эдміт піша, то тады яны ўжо давно павінны чымсьці займацца. Ну, з Экзотуса сколькі прайшло? 4 гады. The reason why we make Techno cooperative thriller, games is co-op. because О, I've been sort of а ти розписав, що typecasted into that ПВПД, role. його вже анонсували, так, про ось we sort of embrace кіберпанк. the chaos. А, Хайс, во-во-во, та ось там вода Ten була Chambers. по этого всього. Я думав, ти за гэтую не казала. Ні, 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 Чи ні. ні? Ні, на Summer Game Fest був докладно хоррор, ось такой, If I ось can make у you такой feel же something стилистики, что и той specific, трейлер. Там that's ось the все goal, эти металличные коридоры, и там вода вылилась. Когда всё- Ну, я уже вспомнила, что там было Nailing the то, tone что and там making sure that the game монстры has ещё из воды a вылазили, specific водяные, докладно. target audience, like we're aiming at a А тут specific ні. Ось і гэта я пам'ятаю, вода. Тобто там їх зливало, там більш темно було. І просто мені запам'яталось те, що студія, яка займалася чимось зовсім іншим до этого. Splitting the game into two groups. Не-не-не. Дебют у горорах. Either you plan the Ну, heist і зараз or вось you're there to help гэта і out. працяг ідэй по We're ідея, making просто almost ён like будзе two у games at the same кіберпанк. time. Ну, But it Ну, sort так, of так, sits in the так. same Тут я session. It sort of has вже to зрозумів, be що its own так. thing. Otherwise, what's the Просто мені why цікаво, does the хто там project все ж таки exist розпрацовщик, то if it's not its own thing? можна That's a повернути, cliche word, глянуть. immersive, Так, but гэта it is- одно і тое You ж hear that або all the ні. time about when you talking about games. But yeah, I guess immersive is the best way to like just bringing people in and avoiding these things that keep reminding the player that, oh, this is just a game, you know? We take a lot of inspiration from Inception is a good example, or Matrix, where you have an alternate reality or dimensional things. Натхнялись And then, Інсепшеном of і course, Матрикс. there's like deep lore. Про and it's a альтернативну huge Чому part світи of реальність. червоний the game колір experience одразу is вайп the narrative and контролю. the atmosphere, the mix with Ні, the, ні, the sound наскільки я effects and the поняла, то music as там well. треба буде All of ще that йти у informs гэту the tone віртуальну and how you реальність, буде, perceive the game as наприклад, someone who один just хакер, jumps in and gets into it, you хто know? павінен будзе ось гэта і там яшчэ вырашаць. То бок будзе звонку вось гэтая каманда, так, якая там типа все там абараняе цябе, а ты там хакер яшчэ ідзеш там у VR і там Develops сваі into a вырашаеш. sprawling city controlled by corporations. Ну, то вот and you have to натхнення все ж rely таки on больше crime киберпунька. Проблема. Транери ось це все.
так, но все равно гэта ідэя именно по ідэя, што вы все працуеце як бы складна і адны там павінны будуць абаранаць, трэці там бегчы адключаць там сістэму абароны або штось такое, сігналізацыю. Просто справа ў тым, што ўсё роўна ўсё пераўтворыцца на пальбу, як заўсёды, мне падаецца, і ідзе ў Ну так. Оно, падаецца, яно ўсё роўна was так, the і ніхто very exciting Den of Wolves. Don't гэта forget to wish list абрабаванне it не right робіць, now, як so you don't miss задумана, out. ці Now цішком it's мішком. time to step into a world torn apart by Mother Чи Nature контролював herself. одразу той трек. Welcome to Exoborn, where deadly forces of nature aren't Ексаборн. just threats, Гучить як they're якийсь tactical наступний opportunities. With powerful exo-rigs, Battle Royale. you'll scavenge, Або там survive, and extraction escape shooter. with high-speed movement and vertical combat while navigating deadly weather and rival players ready to take Ну you так, down. ПВП. Everything fell apart. Civilization as we knew it is gone. Exoborn warriors, reborn in a new world. Everyone turning on one another. But there is a storm rising. Only the strongest can thrive. Цікаво, що третя особа гульня, ну коли ти прицілюєшся, вона приземляється. If they think this is the end of the world, Так, перше ж. Reborn, put on your Ну exo, ось. А, ну так, prove так. them wrong. Не українська, Красний файл. латинська Америка? Не ведаю. Я так само не ведаю. Плейтест у вересні. З вересня так страшно. Шаркмоб. Incredible work Коли from the гэта team студія at комусь Sharkmob. про щось Get говорить. online and don't forget to wishlist now. Next up, we're back in time Может, as мне we ничего. battle with bounties in Hunt Showdown 1896. Hunt Showdown 1890. Обновлення. Шведская университет. Our headquarters in Malmö, Sweden. Gaming hub in the Nordic. Я не хочу звучать як параноик, но ёсць много розных і шведскіх, і іншых еўрапейскіх туды з каранямі самі даждзе. Ну там пераважна яны на Кіпру любяць базіявацца гэтай пачвары. Now, Alex, I'm sad to say it might be time for us to say goodbye. О, яны так Would you уже look at хотели that? скончыць? know what that is. So do Паўгадзіны? I. It's a spice harvester from Это Arrakis. погоди They're на usually a ну, pretty що essential ви piece of kit, but Ну, і вона this така, one seems to be на жаль, something ми else. вже Says that скончуємо we're і over Arrakis right але now. Да, її просто Some перебили. sort of distress signal and we picked it up. Ну, Well, let's окей. go check this thing out and see what we can find. Заснавана ў 17-м годзе. Шаркмоб. Ну, а Now that дзе? У is one 17-м big годзе, ну harvester. дзе было A заснавана? broken harvester.
What happened? Ну, Швеция. No idea, but that is going to be drawing in scavengers Прям from all over. They don't call this the most dangerous planet in the universe for 2017 nothing. in I don't Sweden. see any scavengers, and there are Shakmos major resources down was there. That founded thing is in- brimming with spice. Absolutely. Умею по-английски Alex, читать. this spice 2017 we're talking about, антийский that crawler квартет drop in things Malmö, everywhere on its way to Sweden. the ravine, I know it. We are currently working on Exoborn, a Shakmov original game. Не, ну вось глядзі, там вось была заснавана ў 17 годзе і штаб-квартыра Thing is big зараз, up close. ну, маецца на увазі, Oh, I don't так, think у that distress Швецыі. signal Ну, we не picked было up is написано, coming. што заснавана This дакладна There is у going to be a lot of ну, people interested in this site. асобна. Yeah, I think we got a head start Можа, due to можа that карацей, signal, but, гэта залежыць ад таго, як ты гэта that's gonna прачытаеш, last но калі што, яны могуць сказаць, так мы не пісалі, што заснавана Швецыя, мы проста напісалі, што заснавана ў такім годзе, і наша штаб-квартыра там. А ў разных тады ў 17-м яна магла быць у іншым месцы. Ну мы ж не пісалі, што яна была заснавана прям вось у гэтай штаб-квартыры, не? Конечно, We need to get конечно. all the Ну, way маю back на up. увазі, Просто што 17-й гэта... год, ну, Oh, ключи Буква there's есть. ways to check out the не crash site, будівались but на I своїх don't балконах. want to hang around to meet anyone else. Joel will have the sense to do his exploration out of the sun. Most important thing is, А, ні, ну this так, is майже. coming with us. Тому що я підозрюю, що все-таки з ниточками в Болтостані, бо з приколу інакше не локалізація. A little over 2 months ago, we invited you to Arrakis with the release of Dune Awakening. Arrakis is a test, and we've seen you survive, thrive, and Я б rise. погуляв, але кошти. Thank you for being a part of our launch. But the sands of Я б Arrakis так само are погуляла, ever shifting. но пока We've been busy updating the game weekly, Яко боїться. sometimes daily, since launch. А на консолях And її soon, нема. a new in-game event will be set in motion, causing a chain reaction that leads to Chapter 2. Today, I'm here to talk to you Зараз скажуть, about як the first представлення. major update to Dune Awakening. We have a ton of content coming your way, Спектакля. some free, and some as part of the DLC, The Lost Harvest. A carryall transporting a large harvester has been shot down. Ну ти розумієш, коли вийде на You консолях, то вона will буде receive a 60 mysterious call щось. from inside the Або навіть harvester, 70. starting a brand new adventure. The DLC also offers a completely new vehicle to traverse Arrakis. It offers no significant advantage Ну, з over плюсу the не base будет тюрьмы. vehicles in the game. Those who buy the DLC І will be може able to бути craft this ліпі vehicle там and share it кош with their friends who do not гульцо. own the DLC. In addition, the DLC will include building pieces, armors, and many other cosmetics. The main story, which will always be part of our free major updates, continues in Chapter 2. Ну, наскільки я розумію, там Lead to a hidden chamber скончився deep контент. beneath Ну, тобто the там все Arrakeen archives, повикладували, and і a все. secret that has been Такого моцного ПВП там немає. spoilers. Вот. Rest assured, the story is Бо free всі там уже and follows побудували on свої directly from бази, the і main все. story of the game. The І free історію update ось will also зняли. bring Їм new треба armors апдейт. and new Ну ось, content ось for Deep Desert, Гетайон, which allows безкоштовний us апдейт. to create more variety in the weekly refreshes and more dynamic encounters in the world to make it feel more alive А мені than ще ever. ось такі вольні стрьомно набивати, тому що я не лайф-сервіс, і, ну, поглядіться на Destiny, то бо So in the meantime, коли ти, хто її набивав за $60 там на релізі, зараз гэты контент выпілілі, і увогуле яго няма нават у бескаштоўнай версіі гульні. of a kindly god Ну, то бок, is a fearful thing. і гэты там 30 там експеншенаў будуць. Ну, А вообще яшчэ нагуляліся таму, што будаўніцтва як мяне будаваўся. Я буду так, згодна, лайф-сервіс заміна. Адзіны лайф-сервіс, у якой я бы пагуляла, гэта Helldivers 2, тому што там Sony, і яны могуць рабіць вялікі DLC бескаштоўна. Ну, на дадзены Ну, толькі адзіная боль. момент. Не пагуляю. There's Чаму не been a string пагуляю? of murders across the capital. Ну, I don't know who we can trust.
Ну что ты маешь на увазі? Я не разумею. Я сюди написав. Так на консолях я ж маю на увазі. Певно, незалежно. Так на консолях ніколи і не було РБ регіона, скажу тобі. І там все не РБ регіон. Ну і плюс на консолях на диску можна набути. Thank you so much to Joel and to Timon earlier for giving us an even closer look at their incredible worlds. Absolutely. And thank you to all the amazing developer teams across Level Infinite for allowing us the pleasure Ну of showing все, their я brilliant на Не games today. зрозумів. закругляю. Alex? Ну ти ж хотів покоротей Afraid вось. so. Ну, добре за We're те, що officially вони не reaching the розтягували end of the Level всіми гэтымі Infinite інтерв'ю. 2025 showcase. Так, за гэта Stick дякую. around for that giveaway. Мгм. One last Лепей surprise. так закончить ранее. паўгадзіны яшчэ чаго? Ну, до фьючера. Oh, Anthony, we could not let you miss the broadcast. Oh, and Anthony, just one О, thing. подякували за те, що нема Don't балаканіни. Блядь. Can I close out the show? Be our guest. Мужик, сидіть тут, будь I'm ласка, Anthony Krauts, і head of the почитайте. Level Infinite team. Head of the What we have Global just shared Marketing. with you Все, has нам... only scratched the surface of what makes gaming infinite. From the immersive worlds of Dying Like the Beast to the otherworldly adventures of Dune Awakening. Хоча ні, We мабуть, celebrated гэта games that просто spark ён зараз joy, скаже, challenge а пошню limits, ре and bring промову і communities все. together. To those of you here at Може просто Gamescom, трейлер почну tonight's дивитися. showcase isn't an І endpoint, відпустить. it's an invitation. Так. We look forward to welcoming you to our booth in Hall 6, where the journey Ось continues. ён The Level Infinite запрашає gaming universe is always expanding, на їх and we будку can't wait to у invite you into Gamescom. even more stories, more worlds, and more adventures together. Thank you for being part of this journey. See you in the games. Thank you so much, Anthony, for Гэта joining ты us Xbox on the повинен final був так leg of our говорити. journey А as we head гэты home. Ну надо... так, так. you for Ладно, joining us ладно, here ладно. Да я throughout просто the Level напокутував. Infinite showcase. It's been Дуже a ride. зриваєшся. Don't forget to scan that QR code and grab your chance at winning the Alienware 16 Aurora gaming laptop А що, and Alienware 16 backpack. And if you're at Gamescom, Просто мене come say дивив hi. We're at Hall маркетолог. Thank you all so much from us here, and we Marketolog. have some extra special behind-the-scenes content for you to enjoy coming up now. Goodbye for now. Зараз Bye. просто Bye. буде смішний ролик Такой про же то, як Just яны one, гэта Anthony. ўсё здымалі. Not that one, Anthony. На паўгадзіны? Ну, не на полгадзіны, мне падаецца, на хвілін 5. Во, хто там пытаў пра дэкарацыі? Во, бачыце, гэта ўсё, гэта сфера. Як там Дисней здымае Мандалорца. Hi, my name's Sam Passmore. I'm the head of creative at the Infinite Creative Centre. I'm here to show you behind the scenes of our virtual production Хто shoot, the запытаў, як яны Into the гэта Infinite Showcase. The здымаюць? Into the Вось Infinite вам. Showcase is our chance to show Атрымалі. off our games in a really immersive way. Virtual production allows us to use a absolutely ginormous screen to really immerse and envelop the actors and the viewers at home. Ну, into до the речі, games я that we're можу showing зараз off. This one's пошукати, over мабуть, 30 там meters хтось wide просто виклав свої and has over трейлери. 800 different panels to А make up я this бачила massive якісь screen. ті The focus адривки this уже year в is all about геймплеї immersion. ось So гэтай video демки games Резидента, do immersion really у яку well, and зараз we want to на bring that into Геймскомі real можна life, having погуляти. the real sets, real practical Мабуть, props можна and і sets знайти and На гэту Геймсконі є уривки. демка. is what it's all about. Так, The size of the геймплей. space really allows our І я hosts бачила and його the devs уривки to уже walk десь. through the space as if they're really У there, and it сусідки. makes it immersive for the viewers watching it. Ну, Pre-production там- for так this is само really бачив, important. It 10 takes хвилин. dozens and dozens of people building the Unreal А, scenes, people ну building the ось, actual тоді physical знайдемо, sets зараз and якраз props. поглядимо, Unreal як Engine is used in глядиш virtual на production because it's a super flexible tool. and Ну, also коли тут offers a great зараз amount of нічого не fidelity. буде. Using virtual production and Unreal Ставити Engine відео make можна. changes on the fly. So if, for
for example, the weather's not quite right, or the sun's in the wrong place, or that rock isn't quite where we want it to be, we can move that stuff around in real time. It takes a lot of computing power to make this happen, and all these people coming together and with their technical expertise to make Unreal look this good on a screen this good is really impressive. My name is Anthony Krautz. I'm the head of marketing for the Level Infinite brand. This year's showcase is really special to us. We're entering our 3rd year, and every year we're being able to expand what we're delivering to our gamers and our audience. You know, we have some very great studios, and they've been working really hard and delivering the all-encompassing experiences that the Level Infinite brand always promises. You know, this year's showcase gives Ну, я, us значит, behind the якось scenes відосно. А, ну more тут ми in-depth спочатку insights трейлер about what's coming розставили, up, наприкінці why it's special, трейлер. hearing directly from our game developers themselves and hearing their vision На and getting a IGN better 10 understanding хвилин. of what the game is going to deliver. Який потім Ну, звук. ось і проект підтримується 10 хвилин від нього. Okay, we're gonna go for 1, 3, 2, 1, and action. We've been busy updating the game weekly, sometimes daily, since launch. Ні, ну My name я is Joel оба Biles. I'm the зараз. Chief Creative Officer at Funcom and the Creative Director of Dune Awakening. The Level Infinite showcase from last year for Dune Awakening was brilliant. We really enjoyed it. We enjoyed being a part of it. I think visually the set captures almost everything that should be there for an Arrakis set. Of course, it's probably not quite as hot, and certainly I won't get eaten by a sandworm while on set. We knew that it needed to feel oppressive to players through the systems design, the way that you have to stick to the shadows and avoid the heat of the sun, the way that you hear the sandworm rumbling through the sand in the distance, the way that you feel this tension as you play. О, а є And I ще think that один that tension добрий. actually Це мене allows десь people to відео. feel immersed in the world, that they are a part of the world, and that the world Ну, feels like it красиво, lives even when много they're not around. буває. For a game like Dune Awakening, immersion is very important. I think that the showcase Я with все, its що знаходжу. dramatic, dynamic sets is a really good way to give players a taste of how they're going to feel when they play the game. I think people who are playing the game now and then seeing the sets will begin to understand just how true to the game they are and how much it feels like the Arrakis that they're experiencing in the game. Yeah, it felt like I was sort of walking around on Arrakis. Ну, виглядить, напевно, тоді. Generally, our design rule at Funcom for the game Ну, давайте is make your десинхронізуємося designs fit на, Dune, на, not лік, make Dune на fit 1, 2, your 3 design. So натиснемо play. generally, we start from finding the phrases in the Зараз я book тобі about пишу, the чи ні? system or feature that we're going to work on, and then Я we try to зараз find a way to be as true to that as possible while maintaining fun, which tends to be quite a difficult challenge. So we have to iterate on the features until we get them Курва, right. я на Building the world of зараз. Arrakis Ну, is also about спочатку appealing to зараз. people on Так, the у мене, most. мабуть, So зараз not саме everybody я has не spent time in the desert, but people have. Гэта вельмі цікава, тэхнічна я добра зроблена і добра, што на паўгадзіны, малайцы, все, дзякую, мы пашлі глядзець Resident. Мгм. Прикольно. Так, пачакай. Я гатова. 0000 у мяне. Так. Угу. Так, на 3. 1, 2, 3. Один, два, три, натисни плей, тим часом ділей. Так у нас же галоўнае, каб мы тут у Дыскордзе былі синхронізаваны. Астатняе не важно. О, вось труп. Ты бачыш труп? Всё. Як? Жур? Я забыла, як называецца. Померлый. Небожчик? Так, небож. Infected. Так. Здорово. Ой. Пробачте. Вау. О. Дійшов ніж жерло. Логік свого пошари. Пробачте, мне было так страшно, что я випадково зачинила. Просто. Ну, все добре. Ні, все добре. Я не зачинила, я його звернула.
Бок відео. Що... А, бля, холера, я стопнул был. Ладно. Ти стопнув на сколько? На секунду, на 2? Ну так. У меня зараз хвилина 30, 32, 33, 34. 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39. 40, Все, плей. 41. Натиснула на плей. Ой, я у Лари Бум. Крофт такое бачила. Ну, лепей скончилось, чому Лари. Хрен моду з волкою без травмування так рукою крутила. Ну, гульні. Логіка гульні. Умовності, це все. Что ён зрабіў со мной? Паще. Я не ведаю, чаму тут на японскай мове. Ну ладно. Галоўнае, мы бачым гульню. Геймплей. Насамрэч гэта нават лепей, то бок ты не прачытаеш штосьці, што можа там заспойлерыць. Потым калі самі будзем праходзіць. Потім будемо проходити японську. А, з консолі грають. Питання до графіки у мене зникли. А то тени трошечку квадратиками, бічові Ну, мы не ведаем, на што гэта заахоплівалась. Текстуры 10 невеликих памеров. У IGN хутчэй усяго лепей якасць, но у IGN там не вось тут просто геймплей ідзе, так? Без нічога, а там з каментаром, з нарэзкай, ну, то бок геймплей нарэзкай будзе ісці. Вось. Технодемки це зазвичай окрема сцена, ніякого відношення до сюжету не мають. Гэта не тэхна, гэта прям частка гульні. Гэта як у 8-м Резиденте было. Кофе. Ну, мне падаецца, гэта прям частка гульні. Нік за светла, калі ты бяжыш ад пачвары. А, святла появится. Ага. Ну все, сидим тут. Побегать у темном коридорчику. Ты чужого не глядела, дзяўчынка? Не хочешь адысці? Ну, я б так само гуляў, я б яшчэ туды заскочыць паспрабаваў. Каб была магчымасць. Oh my god.
ведаемся ўсе гэтыя скрипты тыповыя. Цікава, гэта хілка такая? Травічка атрымліваецца ўсё? Ці ўсё ж такі будзе? А хто будзе? Банк. Травічка. Травічка? Не ведаю. Ну, там же спреи заўсёды былі, вось я подумала, А мама, вось гэта аналог травічка, сюды. спрея. Чё, дырка прямо як душа моей калышні. Насамрэч прыемна бачыць, што Рэзідэнт новы выходзіць і Silent Hill у адзін сезон. Але лепей, канешне, не F, а рэмейк першай часткі. Я з задавальненнем прыйшоў. Ну, яны ж толькі яго ж пачалі рабіць. Ну так. Праз 3 гады. А не вось толькі. гэта F. Так. І цікава, Мяне як вось яны... тае пытанне, ці адкладаць, ці абсціся з гэтымі эмулятарамі, ці што? Ну, я раю нават з эмулятарам. Або я не... Ой, фізіка. Ну, просто ўсё ж таки я нацярпеўся, канешне, Ну, і... з першымі прыстанкамі з шлыханай камерай. Якіх ду пагарыць, а там же ж тое ж самае будзе першай час. Не, у Silent Hill не... Гэта, не... Яна і адрознівалась, што у Рэзідэнце зафіксаваная камера, а у Сайленце не зафіксаваная, то бок яна заўсёды за... Так. Гэта і была іх як фішка. Но праблема ў тым, што тады не было яшчэ другога стіка на геймпадзе для PS1, вось. І таму ёй нельга кіраваць як звычайнай камеры, но магчыма на эмулятарах гэта пафіксілі. Вось. То бок яна такая вельмі медленная і, па-мойму, толькі гарызонт. Хаця не вертыкальна, то яна падарожнейшая, ну вельмі карацей. Гэта там цяжка было. Абмежаваная. Абмежавана, так. І яна ўсё роўна незручная. То бок гэта адна з першых вось такіх хорар-гульней, гэта быў а-ля Point, але сэнс, што типа яна павінна была незручнай, паказваць тебе заўсёды там не тое. Вось. Карацей, не баг, а фіча. Ну і я разумею цябе, у цябе няма ні аднаго геймпада. Ну, геймпада ў мяне няма, так. Ну, гэта цяжка. Гэта ўсё так гуляць. Ну, асабіста вось гэтыя старыя гульні, якія з геймпадам не самыя зручныя, а без там увогуле. А, вось што мы рабілі. А ўвогуле, я чакаю Alien Isolation 2. Яны ж анансавалі, што будзе. Ну, гэта ў мінулым годзе яшчэ ж анансавалі. Пакуль ніякіх абвестак не было. Ну, яны анансавалі тады толькі што пачынаюць рабіць, мабыць, як і Silent Hill. Ой, боже. Як он так я таксама чакаю. У меня такое ўражанне, што гулец, які гуляе, трошку глухаваты. Так добры гук пазіцыянуецца, чуваць просто адкуль пачвара ідзе. Што ён так не ў той бок глядзіць звычайна. Да там просто такі пусть ужо і... О, так, гэта хілка была. А, дарэчы, ён гуляе першы. Ну так. Все, мы так добре зайшов, дякуючи першої сьогодні. Давай. Ой, фьюзи.
То есть, что гульня адразу разрабляецца пад першую асобу, а не як было з другімі Візынам, дзе я так разумею, першая асоба дадалі потым пазней пасля рэлізу. У якасці нейкай мыліцы, яно адчуваецца няна. Ну, мне падабаецца трэцяя асоба. Да, менш імпакту. Що ж таки ж горор гуляеш, мусіш менавіта больш адчуваць. Ну, таксама адчуваеш, зато ты вось бачыш персанажа і як казаць. Не, адцягвай увагу. Якраз таки. А мне? Першае больш пагружэнне. Паглыбленне такое. Ультравых запабежнікі. Як ім падабаецца быць пакусным? А, все памёр, не кажись. А, і вось зараз ран ад трэцяй асобы. Ну, мне ўсё ж таки падаецца, што трэба абраць адну і вось рабіць гульню пад адну. Ну, як бы, калі ў іх атрымаецца зараз зрабіць добра і вось ад двух, як тут вось, то так, гэта добра будзе, но так... Я тут больш за выбар, усё ж таки. Ну, просто гэта Capcom. У іх много ресурсаў, у іх добрыя талантлівыя распрацоўшчыкі. Так, то бок да іх праблем. І рухавік добры, так, і рухавік. Ну вось як ты гаворыш, у кейсе з Evil Within, калі гэта вось так дадаюць, ну як казаць. Я лепей зрабіце добра, но адну перспектыву, чым коса крыва і две. Ну так, так. Ну так, бо там нейкая херня пачалася, ну, наогул не канферэнцыя, а просто шосьці, або эфір забіць. Паглядзі, вось геймплей прыстанку. Вось а трэця яна ж спатыкаецца, як і бачна ўсё. О, есть. What the hell was that thing? А гэта ўжо ангельская, да? Ну, англамоўная. А, так, так. Правда. Ну, тут, мабыць, яны вось нарэзалі з розных крыніц, взялі. Но і ў выніку ўся дэмка, это атрымліваецца гэта невялічкі калідорчык пакойчыкамі ўсё. Нібыта. Так, так, або тое, што дазволілі выкладваць у адчынены доступ, толькі гэта. Сонечны шван спрацюе. Мусіць быць геймплей, ну больш-менш. Трейлер пайшоў. Учорашні. Не, гэта не альфа, гэта тое, што дакладна ўжо будзе. Гульня ж выходзіць праз ўжо паўгады. У лютым? Так, у лютым. Я памятаю. Ну, я маю на ўвазе, што гэта не кейс, калі толькі вось распрацоўваюць там першыя там месяцы і адразу выкладваюць дэмку. Не, тут ужо гульня гатова, все гатова, канцоўка ёсць. Усё ёсць. Ну і дэмку. А, ну вось тут трейлеры зараз пайшлі. Все, далей геймплея не будзе. Так. Ну, паглядзім там наступнае, што там я скидывала. Зараз. Так. Future Games Show. Не, я маю на ўвазе, там яшчэ 7 хвілін да фьючера, можна другое відэа, якое я таксама скидывала. Ну, я зараз чекну, гэта тая ж дэмка, я маю на ўвазе, гэта тая ж дэмка 100%, но, мабыць, там новы геймплей якойсь.
Ну, я зараз чекаю. Мгм. А, гэта фьючер. Упс. Пробачте. Ладно. 6 хвилин до фьючера. Там 6,5, 6 хвилин уже. Угу. Welcome to Resident Evil Requiem, otherwise known as Resident Evil 9. Nvidia have invited me to come and play and record this in 4K, so let's Так, get it. тут Some notes чувак летсплеїт, Blood коротше, extraction, check зі pulse. своїм коментаром. Мгм. We don't need any of Ну that. тут, Can I do the light, though? тут та ж демка, но у його інший немного геймплей. Будемо глядіти в этой там 5 хвилин або Ну, переконати? я не ведаю, там уже 5,5 хвилин Ну, я погляджу. залишилося. Welcome to Resident Evil Requiem, otherwise known as Resident Evil 9. Nvidia have invited me to come and play and Что? record this in Не 4K, расшел. so Я let's погляджу. get it. Ну, я Got запустилась. some notes here. Мгм. Blood extraction, check Ну, pulse. все, не погляжу. Тут We 9 don't need any of хвилин. that. Can I do the light, though? Yes. Nice. What about the main switch here? Я тут просто ходить, і В я... кадрі 7 частки. Turn it all off. Yeah, so this game has got ray Ні-ні. reconstruction and Я гляжу path tracing, so it looks very з nice. другої способи. It's raining outside. Ну, я другую спосылку відчинив. Ну, тут нема кадру. I can hear something. Тут одразу геймплей. На початку Hello? було. Does that work? Джак Фракс. Тише. Канал. It worked a little bit. Oh, А, ні. for me? Другая спосылка IGN тут була. Ні, Yeah. це А, третє. все, я зрозумів, це I want that третя. bottle. Ага, Мгм. Thank you. Empty bottle. я не You can throw it. спосылки. L1R1. This lady is very scared. I mean, it is quite dark. A door. Denied. No entry. There's another switch here. Hello? What is that? Is that a horse? Yeah. That's locked. Ну, ён тут прям больше He keeps гуляє, locking як all these гуляє, doors. бо ён тикається во всі двері, все там this horse. натискає. Ну, розумієш. Nope. Ну, я бачу, Beautiful. це... Во-первых, Can I go in печальник here? не помагався. Damn it. Мгм. Right, I need a key. Yeah, you can switch to third person in this if you want to play first or third. What the hell was that? For me. I'm going to need a fuse for that. Yeah, you just go into the options and you can change, Ну, я наперед Камера. тебе, конечно. just like will be any second, I'm sure. Hmm. Ой, A drawer. Oh, there's a key. The cherub key. мені щось зависло, це саме have to- Future Games Show. Yeah. Every light I see. Ну, I'm gonna- я Хвилина. фішер пуль виключу. That looks cool in there though. Ну, я просто гляжу на час, Some kind of і psych ward I'm in ровно here, or care home. о 9 я переключу. I mean, Мгм. there's definitely something there. Can I use the key? Well, those are the cherubs, aren't they? So. Yes. Hello? Nobody home. My house is amazing. Oh, wait, have I got a... Look at that little reflection there. Nothing in there. Oh, what's that? Empty ink Ой, ribbon. пустая those the для saves, этой, для О. сейвинга тут гэтая, No vampire. як это? Для чернил лента. Lighter. Okay, I can use that in the dark areas. I need a tool to open it. Okay, Ключ можна вже задискардити, до речі. try the lighter out. Що? Look at that. Ну, ключ Oh, там можна yeah. було у меню вже скинути. Задискардити. Я А, м- викинь, що дійшов. Мгм. Nope. Okay, I don't like that. It's a nice picture. It's all the staff that used to work here, I imagine.
Okay, I can definitely see better now. Staff only. Nah, this is freaking me out, man. Yeah, I can see in here now. This is where I got the bottle. Oh, there's a door back here. Oh my... О, а люстерка тут ліпі виглядає. Чим на тим записі. Мабуть, є ще різні ПК там. Ну, попереднє, мені подається, на консолях уключно було. Ну, а тут я не бачила, до речі, поки які тут індикатори. Ну, я не били, але я не... Ні, індикатори так само геймпадовські, але щось я підозрюю, що з комп'ютера тут уже все ж таки йде. Ні, поякісні виява йде. Are we friends? Так, там... Hey, we're not friends. Він так смішно коментує, коли ви зараз появиться монстр. Yeah, that's the same thing. Все, я переключаюсь на фьючер. Nah, probably not. Probably shouldn't hide. Лік. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. 5, 4, 3... Зараз, так. Я подавила. У меня тут на ресурсах пішло. Так. Вітаю, Візантик. Resident Evil 9 був геймплей. Ну, ми глядели геймплей не нарезки, бо попередня виставка, вона коротенька виявилася. Ну, презентація. And Maggie Robertson. Hello, everybody, and welcome to the Future Game Show. О, Девід Хейтер, актор озвучки Metal Gear Solid Снейка, і справа актриса озвучки Леді Димитреску. А, і бачу, так, познав. Мадаму. Ось я її познав. No. But today's Bloodsport is video game trailers. We've got a packed itinerary full of world premieres, developer І не такі, у нас тут вельми много трейлерів, все запаковане. Ну, вельми плотненько. Ну, поглядім, як плотненько. Ну, сподіваюся, не збрехали. Ну, яких гульні? Зараз тут буде себе шагрейлікати. Аніме, PUBG Mobile. Shall we dive into our opening trailer? Это все FIFA. Let's do it. It's time for our very first world premiere. Перша сусветная прем'єра. Peggy 16. Всем є 16 годов, я сподіваюсь. 65-й год. В'єтнам? 65-й год. В'єтнам. Пальми бачу. Мабуть, гэта Рэмбо, гульня па Рэмбо, якая-нибудь. А, не, мне падаецца, у меня вайбы тактыкі, тактычнага, ну, хутчэй за ўсё. стратэгіі. Стратэгіі, ну, тактычнай стратэгіі, дакладна з... Ну, я зразумеў. З кропкай зверху. Ну, слухай, АСМР у тебя будет. А не, ладно, Титан. Мабуть, гэта ремейк чагосьці старого. А не, Hell Let Loose Vietnam. там. І перед кіршками. Surprise! Hell Let Loose Vietnam is a brand new tactical shooter from the team behind, well, Hell Let Loose. Тільки не викликайте розпрацовщиків, я посмотрю. Я не гуляла у перших Hell Let Loose.
realized you're still here. Я наогул мілітаристами гульнями не цікавлюсь. Leaving. I'm not going anywhere. I am very stealthy, but Для на мене you так should be само able все to find me однаково. throughout the show. I guess now I'm locked in, and you should be too, because there's more where that came from. Specifically, we've got a closer look at Edge of Memories, a JRPG with intense О, real-time японське combat. РПГ Edge of Let's find out when Memories. you can get your hands on it. Вже бачно яскраве, щось там. Аніме поперло. Не, ну калі гэта сінглплеер, то добра. Вже на проспособку можна почекати. О, прикольно. О, і знов пастельні кольори. Што яны тебе зарабілі? Да я не розумію той тренд. Зрабілі яны мне тое, што гульня, якая будзе сімулятор жыцця ў шыры, ну, па валадару пярсцёнка ў шыры, увесь у гэтых пастельных колерах. Вось там гэта навошта. Edge of Memories 2026. А што аніме звычайна кап? Ну просто пасля Геншыну все гэтыя мабільныя гульні і гачі яны взялі гэтую стылістыку. Ну каб яшчэ дзяцей прывабліваць. І таму аніме звычайна зараз просто асабіста на гэтых канферэнцыях у мяне асацыяцыя звычайна вось такімі всякімі там мікратранзакцыямі. Зноў Den of Cult. Мы ўжо бачылі. Ад распрацоўшчыкаў Payday, хто не ведае, Payday у кіберпанку. ПО было напісана яшчэ побачу. Што ПО? Гэта ПО было напісана яшчэ. А, і распрацоўшчыкаў яшчэ так, гэта факт. Пастельная як Узель? Ну, так, Узель. Апошні. Den of Wolves is bringing its techno thrills to PC soon, so stick it on your wish lists. Yeah. Right stick flicks at О, the яна ready, толькі на folks, ПК because выйдзе, our до речі. friends at Full Circle are here to tell us more about Skate Full Stop, or Ну, Skate 4, I guess. I'm not so sure. Let's just калі шмат карыстальніцкая, но мне падаецца, там мусіць ўсё ж таки партаваць потым на канцоне. Ну, так, ну і гэта, мне падаецца, як з Payday-мі была. Payday спачатку на ПК, а потым уже на консолі. Я не гуляла ні во што скейтерське. Калісь, памятаю, там быў у мяне той яшчэ першы, падаецца, Тоні Хаус пра скейтер. Калісь паспрабаваў, і зноў гэтыя пастельныя кулеры. Што за тренд пайшоў? Не, ну, яна просто яркая, наадварот, зараз, а ну не такая пастельная, як. Ну, адцень не ё. Мабыць, гэта ў трансляцыі такой фільтр. Мутнаваты. Ты не. Ну ладно, ты тут эксперт по пастельным колерам. Я тут не бачу. Карацей, трэба заводзіць новы лічыльнік. Не аніме, а пастельны колер. Вы знаете, а што ты маеш на увазе білівы пакуль? Бігульні? Не плюваць, што гралі пастельны выстачэнне. Не, яскравы мне так самому, ну просто нейкі адэкватны баланс, якога прытрымліваліся ўсе гульні дагэтуль. Раней большага. In Skate 1, you couldn't get off your board. In Skate 2, you could walk around. In Skate 3, the walking around got a little Просто bit дизайнеры better. шизуюць апошнім часам і ўсё болей і болей. То ў іх анімацыі некалькі FPS-аў, гэтая стылістыка прыдурачная, то яшчэ нейкую гаўну прыдумаюць. Так, білівы без даты, без геймплею, не зразумела, пра што гульня. Так, все разумела, бачиш, колькі себе геймплея просто.
А вось гэта, якая была Dawn of Wolves, кіберпанк, па ідэі, там так мы на Xbox столькі геймплея побачылі, або не на Xbox. На мінулай прэзентацыі мы побачылі ўжо много. Было. Усё зразумела. Chris Haslam did the first 360 hard flip ever in Burnaby at our mocap stage because Так не, В'єтнам був геймплей. Был у трейлере. Continued visual and gameplay and activity development that is Першая happening особа. already in our playtest. So there's quite a І bit треба просто, калі б хтосьці з нас гуляў у першых Let Loose, мы б ведалі, што гэта за гульня, то бок, мабыць, яна каап была, першых Let Loose. Мабыць, яна была тупо сінгло, мабыць, яна была экстракшн шутером. Мы не ведаем. Мы тут такія эксперты сабрались. So stay tuned with us next week. Вось. Skate is launching into early access later То бок, а тыя, хто гуляў, ім відавочна ўсё. Яны по гэтаму трэйлеру там пабачылі там той геймплей, там штосьці гэта. І ўсё ім відавочна. That's just something the kids are saying these days. You know, back in my day, I remember Solid Snake flipping and popping his way around the big shell. Good times. Yeah. With all due respect, David, you sound like old Snake right now. Damn, you're probably right. And while I recover from that microwave hallway level burn, here's another world premiere. Яшчэ адна сусветная прэм'ера. Італія, 14 век. Bianca, where have they taken you? Стагоддя. Пробачте. God, hear my vow. Б'янка, куди тебе забрали? Бог, Mother, почуй мене. You have given me the courage to be myself. Guide my Мати, steps on this forlorn journey. маці, вядзі мої крокі на гэтым доўгім падарожжы. You have taught Бацька, me honor and respect. навучыў мяне Watch upon me павагі. now. Let my sword strike true. А мне падабаецца. And those that I have failed today, may I one day be worthy of your forgiveness. Ну, штосьці Bianca, візуальна виглядає немного як Plague Приквел до Tale. Black Tail, бо я кажу. Не-не-не, Plague Tale сіквел уже анонсавалі на Summer Game Fest. Ён по-іншому кидає, ён там приквел будзе. I vow. 1348 Ex-Voto. Ex-Voto. На консолях. That was your first look at Ну і сюжетне 1340 штось Ex-Voto. у стилі AA гульні а-ля там Hellblade, і Central вось Italy. Plague It's coming Tale. to PC, PlayStation, and Xbox in early. Щось його яна буде коротенька, ну Now we're така checking in with a series that is near and dear сюжетна, to my накерована. heart. Yes. О, знову that one. Resident. Here's an exclusive interview with the team behind Resident Evil Requiem. Інтерв'ю. Ну там будуть сценаристи геймплею. Якого ми так що побачили. Я вже навіть на інтерв'ю по приштанку не згоден. Жанна Дарк? Махчима. А чому вовкнута? Ну, яна ж тоді були такі фризури. レジデントイービルシリーズ第9作となるレジデントイービルレクイエムの開発に取り組んでいます。本作ではグレース・アッシュクロフトを新たな主人公にまだ見ぬ恐怖へ立ち向かいます。グレースは FBI 分析官として推理や分析など専門のフィールドでは並外れた集中力と洞察力を発揮します。しかし内向的で怖がりというシリーズとしても珍しいタイプのキャラクターになっており、プレイヤーも一緒になって怖がれると思います。What the hell was that thing? А звонку екстраверт шперхається. Отримується. Мой звичайний день інтроверта. そのものに因縁を持ったキャラクターがふさわしいと考え、ラクーン事件の生還者を母に持つグレースを登場させることになりました。本作のゲームプレイではМабуть, тут покажуть далі. 人称視点を自由に切り替えることができます。 Я ж не没入感 впевнений. のあるゲーム Резочку. 体験 Ну が好き ні, な方は ось плюс зараз уставим.
プレイヤーのアクションをしっかり見たいという方は三人称視点で遊べるようにしています。皆さんは一人称視点と三人称視点どちらで遊びますか？一人称視点ではより進化した光と影の表現での没入感が楽しめますし、三人称視点ではグレースが驚いたり焦って転んだりするアクションなども見て楽しめるようになりました。本作でもたくさんの恐怖脅威が待ち受けています。サバイバルホラーというゲームの性質上、グレースが立ち向かうクリーチャーの正体をここで話すことはできませんが、未知の脅威から生き残るゲーム体験を楽しんでいただけると嬉しいです。Да лепей нехай не используют. Resident Evil Requiem は2026年2月27日に PlayStation 5、Xbox Series X、S、Steam で登場します。本作の魅力はまだまだお伝えしきれておりません。ぜひ続報にもご注目いただきたいので、ウィッシュリストの登録や各種 SNS のアカウントのフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。На самом деле ничего нового не было. Каб не глядзелі зараз геймплейныя трейлеры, то трошку побачылі нового. PlayStation and Xbox on February 27, 2026. Тоже веду, что там скончится рано. But don't stop typing Сидящий реакция с пингом 1000. because while we're on the subject, here's a little extra Ну, something. час jeszcze na обосраться. О. Мяу. Аніме. Мы гэта ўжо бачылі. Гэта калаба з Рэзідэнтам будзе. Там 30-секундны трейлер. 30-секундны. Не больше. Не больше. Jill Valentine is joining the fight in Goddess of Victory Jill. as part of an official collaboration with Resident Evil. Stay tuned for updates on the upcoming in-game events. All right, what's up next, Maggie? We're digging into the cryptic atmosphere of Hell Is Us, an open-world adventure game where you use your вересня. instincts to explore a supernatural world. Что? Не расчув. Hell Is Us гульня виходить на початку вересня. Уже хутко якраз. 3 тижні. Why come back? I had to find my parents and confront them about the past. Never come back. Мені тут докладно, і вона виглядає на 7. Ось така сімирушня гульня для мене. І мені тут не подобається дисонанс, то бок тут ось гэты а-ля постапокаліпсис, герой такой а-ля... Ну, люди такие все, а-ля Last of Us-шные, но вось гэтыя ворагі такія абстрактныя, як из sci-fi, такого прям хай-концепт. Не, ну, між іншим вораги. Ну, не блага, ну і плюс яшчэ дэстрэндаўскія тэхналогіі. Ну, карацей, мне вось гэты такой прям супер дисонанс. Намешали. Так. Именно візуальна. Ось сапраўды, як быццам з аднаго взяли, з другога, і як гэта все. Мне візуальна просто побач не, ну... Не, ну пачвары мне спадабаліся. Арыгінальна. І асобна у іншым, як казаць, выглядзе, мабыць, добра было. Но, і вось якось антрапоморфны чалавек, ну, а-ля з Resident Evil. Ну, як бы. Hell Is Us is coming to PC, PlayStation, and Візантіку Xbox on демка September 4th. сподобалась, но я не гуляла. All right, so fans of the broadcast will know that in the run-up to each Future Games show, our team puts together a trio of exclusive deep dives into some of the most exciting upcoming games. That's right. We call these sections our ones to watch because they cover games that deserve to be watched. And with that in mind, here's Rebel Wolves to tell you more about the Dawn of Bloodwalker Studios' dark fantasy vampire RPG. ад выхадцаў з CD Projekt Red. Still got it.
Насамрэч у меня такія вайбы ад гэтай гульні, што гэта будзе як першы ведьмар. То бок ён такой будзе немного дзесьці сырой, дзесьці недароблены. Вось, но калі яны зробяць другую частку, то будзе лепей. The Blood of Dawnwalker is a dark fantasy action RPG. Наконт попередньої гульні пише, що демо сподобалося, не було ніякого резонансу. Я відповіла. For this project we created a new type of protagonist. You play as Cohen, a Dawnwalker. He is a human during the day. With all of our human vulnerabilities. But for the night he transforms into a vampire, gaining supernatural powers. This creates По-моему, яго толькі абрацілі. І то бок, чым далей там у гульню, то бок ён пакуль, типа, новы вампір, ён яшчэ такі. Яшчэ можа. І, по-моему, там же а-ля... Ну, там штосьці будзе залежаць, аля там сістэма рэпутацыі, вось гэта ўсё, і, мабыць, там не зможаш хадзіць па тонікам, я не ведаю. Я дрэнна памятаю гэта. Wait, are you Mihai? Each quest moves the time forward, and it's entirely up to you to decide how you want to spend this resource. You have to manage it and face the consequences of your choices. Choices and consequences in our game have 3 layers. The first is quite traditional. Similar to other RPGs, you make choice and then deal with the consequences. The second layer takes into our dual gameplay loop. Day and night often presents different choices. And finally, not making a choice is also a choice. You can simply choose not to act, and the world will respond in ways that are often hard to predict. I do realize that it І may то, sound што днём і intimidating at ноччу first, будуть but розныя don't worry. выборы. First of all, you Бок will always один go up квест from можна how much пайсці time днём, the activity is going to take. і And secondly, або there is no ноччу, need to там rush, ад гэтага as таксама будзе exploration in our залежаць. game doesn't consume time at all. You have only one goal in front of you, and everything else is optional. We give you the pieces, but it's up to you how you put them together. The story follows your lead, whatever you take it. It is even possible to storm Prince's castle right away, but of course at this point it would be extremely Тут яна difficult. менш So по instead, масштабу. we encourage you to explore the world, finish different quests, find allies, and level Cohen up to make the task at hand easier. Everything in our game stems from the duality of our protagonist, including the combat, of course. During the day, when he is a human, he is able to fight with a sword and use dark magic, which is carved on his body as runes. We are drawing from various combat archetypes and То бок creating днём ён something не new. можа We карыстацца build вампірскімі responsive directional здольнасцямі. combat that is intuitive, immersive, Трэба and будзе fluid. вось It's easy гэтым to і learn and чарамі. fun to master. Звычайна. Мячом і чарамі. And at Причем night, днем after he звичайний turns into a відьмар, vampire, а he у becomes ночі faster and stronger, gaining an ability to fight with his claws and teeth, and a few other vampiric powers. уже вампірський One мувсет has буде. different skills at his disposal, which not only affects the combat, but also the way how he explores the open world. Planeshift is one of his vampiric abilities that allows him to break the law of gravity and walk Яна on the вже wall більш, and ніж see. перший, другий відьмар. Another Так, example is так, Shadow's Step, но which allow Cohen to teleport яна for відавочно short не distance. буде такой Thanks to же, these прям як abilities, перший we can відьмар find тут той unique час, ways но to для complete the нашого quest. часу яна буде менш, чим коли... We are really grateful for your Звикли. feedback and we can't wait for 2026. Да я when махав Blood of трансцінний Dawnwalker світ, will release нехай on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X. and S. понаробять Thanks for watching and enjoy the rest of the простори, show. які замахаєшся Sink my кататися. teeth. Напхаються I mean, однолікових активністю. Your teeth. Дякую, Візантій. Into the blood of Dawnwalker when it здорово, lands on що PC, PlayStation, and А Xbox я in так 2026. звернусь. Now, Може і here's менш, a game але we каб haven't нешта seen нове for a було, long time. наприклад, We've got the вампіризм. latest trailer for Ну, ось Deer він and буде. Boy, a puzzle platformer О, that дір we can і all хлопчик. fawn over. Аля няня і хлопчик. Metal Deer. Okay. Я пам'ятаю, анонс був, мені сподобався. Вельми коузі, вельми мило. Сподіваюсь, він не помре. Ну, я про оленя. А до речі, ми вельми давно не чули про новую гульню от розпрацовщиків Inside. Inside вийшов у 16-му году. У наступному году буде вже 10 годов. Вот.
Ой, сейфай. Або чаровництво. Skyrim jeszcze больше меньше. To czy misja. Що останнім часом наші місії то хоче як те саме Карен. А коли? Просто хлопчики или ні? Угу. Не написано. Дати нема. А, на початку 26-го. That was Deer and Boy, which is launching on PC and consoles in 2026. We've got a series of back-to-back trailers coming up next, so don't go anywhere, or you'll learn what it means to insult House Наступная буде Dimitrescu. серія трейлерів. Я не просто зараз пустю. Dimitrescu. It's 100% not. When we founded Alaran, it was just an ordinary research О, я outpost. пам'ятаю, анонсували на Summer No Game idea Fest. what lay ahead. Гэта фэнтезі Frostpunk. We faced isolation and І starvation. там некое Our те саме. explorations take us from the safety of the tree to the fog-cloaked lands below. Некие сороки будут накатывать, чи щось таке. Poison the soul and steal the mind. А, вось, We що have had to хорорне. make hard Так. choices. Там вар'єті люди. But we learned to fight back against the threats. Он на кінці карти, він що до нас. Пусть нас тебе трахнуть в тому кінці. With resources secured, we are expanding, living without fear instead of surviving in it. We uncover ancient technologies, and new discoveries Skyrim це reveal якраз themselves таке to us, особне ж as do покарання. new allies and new enemies. В кожному городі. The fog is Своя relentless. система. А вообще Oblivion це The monsters who одразу call it home innumerable. подавав When вертав. fear is about to consume everything, only the tree's light can bring hope. Але покольку там виходить все ж таки CD Projekt, то щось здається, все ж таки там більше буде до Ведьмара подобне. І відповідно підозрюю, що ніякої системи штрафу може і не буде. О, демка зараз доступна гэтага. Система подорожей. Ну, я ось тільки зі спритками почав знайомитися мене з Моровіндом. Наверху я не гуляв, не видав. Лострі. Ой, гэта выжывачка. І тут трошечку постельного добавили. ДДД. А, гэты. Пиратский Xbox. Sea of Thieves. Так само для тебя постельный? Не. Просто подается, что подобное. Но... я не знаю. Не, я ж виключно за кольорову гаму кажу. 25 вересня може бути. Вирусе мне перегрузили на релизе. Рогалик. Перед носом, когда выезжаешь на стрел, а там заканчивает почему, потому что это
Ох, я щось. Подається, амаль, що так не трапляв ніколи. Все, ладно, до мяне дайшло, аб чым ты кажаш. Калі тэлепартавацца на порт, то трапляеш менавіта адразу сяроддзе ворага. Slay monsters, Дайшло нарэшце до мяне. build up your rolling fortress of choice with ever-evolving defenses. Fortify, forage, and fight. Monsters are coming. Rock and Road. All right, we are back in action, or at least I am. Either way, don't forget that you can find and wish list every game featured today on the Ну, у Future мяне Game Show все ж таки Steam претензій до page. чинних світов Just search не Future Game Show у on хутких Steam. подорожжя. Up next, we've got a А new тим, що я не trailer for вчив за Dreams of все Another, просто a порожньо. profound pixel junk adventure that explores the concept of creative destruction. Ой, зараз буде Hold up, where is Maggie? She's got the next line. психоделія. Kept you waiting, huh? You're pretty good. Yeah. Дякую, почесно кивнеш. Book me. I'm available. Please hire me. Stop it. Stop. No, I'm taller than you. I'm taller. I'm taller. こんにちは。ドリームオブサナザーのディレクターバイオンです。今回ゲーム全体のディレクション、アート、サウンド、シナリオなどを手掛けました。私は今、私が住んでいる京都のシンボルの一つである鴨川に来ています。ここは私がリラックスする場所であり、ゲームのアイデアを考えるために時折訪れていた場所でもあります。本作では木やドアなどと夢の中で会話することができます。 Все ідэі ў гэтай гульні былі взятыя з Кіота, Японіі, таму, калі што, прэтэнзіі все да адміністрацыі Кіота. До Кіота. Выставляйте. Так. Ну, я пам'ятаю, ми її бачили на Summer Game Fest, тут зараз буде немного гэтай психоделії. Трошечку. 今回制作の背景を少しでも共有できて嬉しいです。ではドリームオブサナザーのトレーラーをお楽しみください。 Доколупався до парку, га? Угу. Люди, прости, по стежке не могут. Ну, Humans can't choose what they want to remember. Глебу or what еще they сказал. want to forget. Пошел. I'll probably forget all about this someday. Кажеш, трошки психоделія. Ну, зовсім. Beings are so trapped by how free they are. Ну, ідэя таго, што гэта як быццам гэта сон. А сны яны такія. Псіхаделічныя заўсёды. I don't think that's what real freedom is about. Бігаємо чомусь із МП5. А ты ведаешь, что такое свобода? Это там питали? Так. Ну, добре. Ну не у такой форме. Ну, было про свободу что-то. Dreams of Another is coming to PC and PS5 on October 10th. So make sure it's Ну, on а ты у снах что, без винтовки What's next, ходишь? David? Як так Well, можно? next, we're switching gears to 13Z, the Zodiac Trials. It's a kinetic roguelike inspired by the legend of the Eastern Рогалик знову. Натхненный легендами For ages untold, Усходу. the 12 Zodiac Guardians of the East have safeguarded humanity's fate. Determined not to fade 12 into obscurity, Гарденов. they have revived the Zodiac Trials. Now they seek a 13th Zodiac. Поборництво за Дияк. Let your Zodiac Trials begin. Ось ти за дронним хакалайтером. У кожного своє. Ну, у нього так само адронний коллайдер, потому что выглядит МП5. Так там і РПГ була. А? Угу. Треба тише зробити.
презентацію. Перезголоситися. Це інше. Гэта каап? Або мне показалось. Не, два гульца. Каап рогать. Інша є, то я там є. Ну, для кожного інше. Демка зараз у стімі. Коли вам сподобалось, що ви побачите? Перший був Fallout, а? 13Z is coming soon to PC and Xbox, but you can also dive into the demo on Steam after the show. And now for something completely different. A game where you and your friends grill steak and dodge missiles to fund your doughy dreams. Let's chow down on a vertical slice of Pizza Bandit. Не, что? Pizza Не. Pizza Bandit. Я спочатку подумав, трошечку нагадав ззаду кухар Снейка. Ні, ти що? Ну трошку було ще. Стівен Сігал. Гэта Helldivers толькі пра шеф-повара. Піцерії. Вось трымайся рыбку. Короче, нейка экстремальная доставка пиццы, ці што? Я не ведаю. Капец, я не ведаю. Катапультируешь, то есть... Трешово, ну хоть оригинально-то, ну ё-моё. Угу. Но тут почему-то на текстурке гоняють одні не... соус-лайки там в одним стилі, яким-нибудь там японським, китайським і так далі. Штампують бульйонами. Оригінально. У нас зараз, до речі, мені здається, як це, частка презентації з психоделії. Pizza Bandit is coming to Steam early access on August 25th, and trust me, you don't want to miss it. Okay, we just hit the quota. That is a timeout on all pizza puns. That's totally fair. That one was pretty cheesy. До речі, так. Okay, and I'm ignoring you now. And would you look at that? It's time for our next game, Recur. It's a puzzle platformer starring a time-bending, post-apocalyptic postman. You move right, Темно-темно. time moves forward. Я не скажу. Move left, and it reverses. О, зараз буде якось адвенчура про доставшу по пошті. О, мені подобається. Все, іди не... Ой, мне так сумно, коли у Epic раздавали, у них это Deliver at all costs, не мог її забрати. Можна змінити. Треба там просто... Ну, красиво, можна змінити. Там треба... Там VPN треба знести. Каб змянить те самое, треба, каб на аккаунте не здійснилися покупки. А я набывал. Я так само набивала і я змінила. Так, змінив. Так. Тоді... Попросив би потім по-домашній. Ну... Просто, короче, треба знайти VPN, який добре вас маскує, тому що, звичайно, він бачить, що, типу, ви з VPN сидите, ви робите. А треба знайти добрий. І... Ну, гэта што разу, калі збираеш гульню і запускаеш эпіці? Ні, гэта калі ты у наладах аккаунта Эпіку змяняеш рэгіон увогуле аккаунта. А ён же ж не змяняецца ўжо. Вось, гавару, вось змяняецца, калі яму кажется, што ты сапраўды ў той краіне, у іншай краіне. Вось. Но для гэтага трэба добры VPN.
добре наладжений. We will arrive at the estate shortly. I hope you are well prepared. О, Trust me, ще the одна. Vanderboom family can be exhausting. Cleaning the house, serving До речі, я давно вже вельми long хочу working погуляти у hours. Case of the Golden Idol. Но я ще не гуляла. And the other stuff Новая people don't like to таємниця talk about. озера Ржавчина. О, хоррор пошел. И ржавое озеро. We're here. You can get out Рисую, now. малюю. Servant of the Lake. Послужник озера. Servant of the Lake is coming soon to PC and your collective wish lists very shortly, I'm sure. Next up, we've got a special announcement from our friends at Heart Machine about Hyper Light О, Breaker, the studio's Hyper Light frenetic Breaker procedural от roguelite. Heart Machine. Хоча мне лепей падабаецца іх другая гульня, якая сінгл, а не гэта, ну ўсё роўна. Каточок тут. Тут комбо я бачу. Hyper Light Drifter мне вельмі спадабаўся. І Solar Ash. Іх апошняя гульня мне таксама вельмі спадабалась. Но яны сінглы былі, а гэта іх першая коопная. Ну, яна зараз у гэтым у Early Access. Hyper Light Breakers Double Down update is out now on Steam, so grab your friends and get to work. All right, here's another world premiere. It's the next game from Awe Interactive, the crew behind BPM. Стратегію Мамонта серія Let's see what they've been cooking. з подібних квестогорорів. Twin Peaks. Цікаво. Меня заинтриговало. Я себе отзначила. Гэта... Старальников БПМ. Я вот не буду. Всех там не было. Машина. Ну, я там был. Можете свою музыку загружать. Прикольно. Ага, дають Максиму загружать музыку. А то, что можно просто музыку угольне отключить и включить свою, ну... Ну, больше свою. Get into the groove when BPM Bit Crushed comes to PC and consoles in 2026. We're checking in with Hotel Barcelona now. It's a Отель slasher Барселона. roguelike from avant-garde game Ой, devs я Swearing пам'ятаю, and анонсовали на Suda51. самом геймфесте. Такой немного Хіба там була некая боевка? Была. 日本の大阪でインディーゲームを作ってますホワイトアウルズのスエリーです。現在はですね、尊敬するクリエイターの須田剛一さんとのコラボ作品になりますホテルバルセロナという作品に取り組んでいます。この作品はパロディホラーローグライクスラッシャーという感じで、本当に僕たちが好きな要素を詰め込んだ作品になっていまして、1980年代ぐらいのホラー映画の世界の中に入り込んで、敵をどんどん倒してНу, гэта クリアしていくっていうそういう натхнённая 超 стилем 高 80-х. 難易度な横スクロールアクションゲームになっています。ペンシルベニア州と Не, ну ウェスト ППМ バー было ジニア так, 州の а 境 тут に я あ ну, не るホテルバルセロ выглядало, ナ я と не いう場 бачу 所にですね никаких ознак, アメリ Я カ так 中 само の не シリアル бачила, キラーが бо там і все под ритм. 主人公はこ Ну, の я ホテ так ル само не に бачила. 閉じ込められてい под ます ритм. ですから彼らを全員倒してホテルから脱出する必要があります。ただ主人公のジャスティン自身にも秘密があって物語を進めるにつれてそれも徐々に明らかになっていくそういうゲームになってます。
このゲームは、たくさん死ぬゲームなんですが、死ねば死ぬほど有利になっていくというか、まずもちろん死んだ際には素材とかお金とかを手に入れたものを持って帰ってパワーアップできますし、さらにこのゲーム新しい特徴、スラッシャーファントムというものがありまして、それを使うことでどんどん攻略が楽になります。スラッシャーファントムっていうのは一つ前の周回の自分が次のプレイに登場するんですね。それで一緒に過去の自分と一緒にステージを攻略していくことができるっていうそういうシステムです。ホテルバルセロナは2025年9月発売です。Xbox と PlayStation 5、それから Steam で同時発売になりますので、ぜひ発売当日にチェックインしてみてください。よろしくお願いします。Reserve your room at the Hotel Barcelona when it lands on PC, PlayStation, and Xbox this September. Better yet, we've teamed up with Cult Games and Katana Records to give you the chance to win some very exclusive Hotel Barcelona goodies. So just head to the link on screen and look out for the competition details. Let's keep it moving with a new trailer for the Seven Deadly Sins Origin. Ой, знову This is GTA Netmarble's 7 open Deadly world Sins. RPG based on the beloved anime. Ми вже бачили. Ой, Фокси оценила, видно. Ну тут с геймплеем уже прям. В минулом трейлере были только сцены. Ой, тут ПК интерфейс. Правда, мышь. Третья особа, бойки, хрень, боже. Бета-тест. Хутка почнеться. Зареєструйтесь зараз. The Seven Deadly Sins Origin is coming to PC and PlayStation later this year, but you can pre-register now at 7origin.netmarble.com. Okay. Our second Ones to Watch deep dive is here, and this Nie time wiedzę, we've got a dispatch from Poland Chronos, about Chronos: The New Dawn, Bloober Team's time-traveling survival horror adventure. Ну я не везде завітали з їх Хроносом зараз. The rotation continues. Chronos: The New Dawn is our full-fledged survival horror game, and you play as a traveler, this mysterious person hidden beneath the environmental suit, and you've been sent to ruins of human civilization to look for the time rifts. And of course, you need to solve some puzzles, fight with monsters, basically survive along the way, and then jump back in time and extract key people who didn't survive the apocalypse. You need to find your predecessor, see and what was the mission, and follow it. Chronos: The New Dawn is a game where you face the dangers and horrors of the future to salvage what's left of humanity, of the past. There was this disease that basically wiped out humanity at some point. So people at the beginning were like getting blind and feel this urge to come together, which ends with the merge. Yeah? So they are merging the body horror elements. Fighting with orphans. Okay, so don't let them merge. This is the first really important thing. You can use fire against them, so your character is equipped with a flamethrower. So we can, for example, burn the bodies. Агонія їх вельми шкодить. They will not be absorbed by other guys. But it also can be used to stun them. So if you get swarmed by the monsters, you can just, hit the flames around you, so they will be stunned. And this is a perfect moment for you to reposition, for example, and use charging weapons. That is also really important mechanic in our game. So Shieldblade, it's weapon of travelers to overcome what they can, find in the future before they jump into the past, and it can change shapes in different guns. So like into the pistol that we call as a sword, into the shotgun we call as a hammer. This baby
Well, this actually is the hammer, but the shift blade is the weapon, ultimate weapon of the travelers. And as travelers are very, very resourceful. Oh yeah, resource management is very important in our game. You need to plan your expedition, what to take with you, because the inventory is limited. Also using environments like barrels to, for example, to blow them up, or gas canisters to put them on fire. And to survive, yeah, of course, please explore the environment. Also, some weapons will be hidden. They are not on the main path, like really cool ones. And look for cats. Be good to animals. If you pet them, they are dropping something for you. That's also really cool. Треба чухати котку і інших живёл, і тоді вони тобі щось будуть давати за це. Closing down will be available at fall 2025 on Корисні. Xbox, X, PC, wishlist now. Don't let them merge and pet all the cats. Ну не давай монстрам об'єднатися і чухай всіх коток. Гэта слоган гэтай гульні афіцыйны. Треба на постерах гэта. Thank you to Bloober Team for that window into the world of Chronos: The New Dawn. It's 5 coming to вересня. PC, PlayStation, and Xbox on September 5th. All right, there's a volley of awesome back-to-back trailers coming up next. We'll see you back on stage after this. Так, ну зараз знову набор гэтых трейлерів. О, Лего. Ладно, не Лего. Не Лего, я до того. Побудуйте свой город. Робите ваших жыхароў шчаслівымі. Калі ласка, зарабі нам лабіринт. Вось давай. І трымайце эканоміку збалансаванай. Хай квітнее ваша крэатыўнасць. Ну, прыгожа. City. Ранішній доступ 6 або 7 або 16 вересня. У вересні. Ancient magic and unspeakable horrors. One truth stands eternal. Adventures aren't for those who wait. They are for warriors. All dungeons, all the time. Join fellow brave souls to answer the call. The farther you push, the greater the peril. And the shinier the rewards. Choose your hero and adapt your Так, style. так, мені так само здається, що треба походити по-іншому. Ну, десь по городу сябру можна буде. Лучше всього ні. Сінгл. Find your fellowship this fall. Феллowship. Ранішній доступ 9 кастричника. У Стімі. Я подумал, это давно. Ні. Копайте разом. Обороняйте разом. І змагайтесь супроть друг друга. Domekeeper. Мультиплеєрний апдейт. Додасться. Да, уже щодня. Зрозуміло. Протести, бойкоти. Just weeks ago, an upstart out-of-towner rebuilt this failing shop into a thriving supermarket. І треба перебудувати краму у супермаркет. Locals and commuters alike were lured in by its attractive displays and low prices, as it quickly became central. Ой, треба прям чекати всіх. Это и Пепперспліс, і... Ой, фермер. Треба буде побудувати. Others say the store's frequent expansion has gone too far and risks damaging the town's cultural heritage.
Can discounting find a way to meet Ой, protesters' там є ще demands? й історія якась. Or will they be forced to close so soon after opening? Stay tuned. Discounting launches August 21st on PC and console. Завтра виходить. На ПК і на консолі. Welcome back. Maggie is just ironing something out. Oh, you ungrateful, selfish wretch! You come onto my stage, you lay your filthy man hands on my script, and now you even try to feed me skimmed milk? How dare you! You okay? You all good? Oh, yeah, no. I was just dealing with some riffraff. Sure, yeah. I don't think they'll mess with me again. Just wanted to make sure you were okay. Yeah, never better. All right, here's the latest on Dual Effects throwback survival horror shooter, Tormented Souls 2. Tormented Souls 2. І гэта штосьці наконт Painkiller? Ну, падобна на Painkiller, My name is Caroline Только Walker. Painkiller. А, не, это по пристанку. Ну, подобное на пристанку. Where she draws terrifying images and somehow they become real. But it was all a trap. Яна малює малюнки і... Я намалюю малюнки, і яны здійснюються, ну, становяться реальністю. Хтось там малює. Не видно, хто. Ну, ну это сестра и Ты маленький малюешь. Ну, уявлення у сестри вельми цікаве. Ну так, пристанок і немного резидента. З гэтымі всеми пентаграмами. Пристанок і трохи пристанку? Ой, і трохи Silent Hill, пробачте. Xbox on October 23rd, 2025. Мамі, вийди у кастричнику. Time again. We've got another world premiere 20 for an action RPG with innovative Ну, я там, extraction меня mechanics. дубка подгорала. Let's see it. Тарный соус. И закаточки там довольно складные сейчас. Один раз даже нават чатик подлучив шиїка под вирішити, бо там треба було подрахувати в повному корпусі. Так, тут якась РПГ, по-моєму, я не сказала. We have a lot of work ahead of us. Напереди много прав. Rise, Reaper. Prepare yourself. Your initiation begins now. Може, ні. Починаємо свою ініціацію. Ну, The realms. Their рогалік gods якийсь. are fraught with danger. Або диявол. Of course. Loot as you please. Strip Loot? these dying Матеріали. bare. О, ну так, да я бы The подобно. denizens of this world have not taken kindly to their gods' demise. They struggle in vain, gripping onto what remains, unaware that their time Ну, я, has конечно, не сам. passed. I На care нет, not чекаю. what you do to each other, so long as you return with your and my mission accomplished. You are Legion, an instrument of a larger plan to rebuild my domain. Your sanctuary will become a new Я щоб інтерфейс побачить. Ну, ось він. Ти не бачиш? Не, это не стар, а где покажешь кима, А, старую, а. где это все. Ну, повинно бути. Ну, написано альфа. Мабуть, яны яго яшчэ не дамалявалі, а яны там, ведаеш, такі звычайныя, як там, ну, движков. Ну, разумееш, просто там слайдеры і ўсё. God's Death and Reapers is launching into там не early было access даты? next year, but you can sign up for the Наступний playtest год, now сказали via the тільки game's що. Steam page. 26. А, у наступному году. All right.
Eyes up, stealth fans, because we've got gameplay from the next game in the Styx series. So, Геймплей let's see what наступного that cheeky Стикса. goblin has been up to. Я немного гуляла, по-моему, только у друзей и не пришла. Меня не затягнул. That means I gotta get to it first. What the fuck are you doing? Can't you see I'm working here? Just try to keep out of sight. Nighty night. Sleep tight. Рубин злодей, блядь, что ли? А. Bet you wish you could do that. Tasty. Now comes the fun part. And you guys were worried. I told you nothing could go wrong. Styx, I am Grand Priest Geoffroy, and I have been tasked with recovering what you stole from us. That doesn't sound good. Blades of Greed. Styx, Blades of Greed, is coming to PC, PlayStation, and Xbox, so don't hesitate to sneak it onto your wish lists. And let's keep things moving with a new trailer for Anno 117 Pax Romana, the latest installment in the legendary City Builder franchise. 1117. Просто 117. By decree of His Radiant Might, the Emperor, you, young governor, have been generously relocated to the soggy, sheep-strewn fringes of the Roman Empire. While I wouldn't even put one sandal in Albion, you're braver than most. And now the choice is yours. Will you protect Celtic tradition or enforce Roman ambition? You are far from the marble columns of Latium, and with that distance comes freedom. The freedom to govern as you choose, to civilize the land or be changed by it. You must be starving from the exhausting boat ride over, so warm your toga and fill your belly at the local tavern with a hearty meal of roast beef and beer. Oh, and their cheese pairs surprisingly well with wine. Don't ask how I know. Maintain Celtic ways to learn their myths and melodies at the Bardic Hall, or test your physical might at the recreation grounds. If you're truly craving a taste of home, Romanize and build the Grammaticus or the theatre. Befriend the Smiths, their forges glorious. With copper tin and silver flowing from these hills, no wonder Varda's army strikes like thunder. Oh, and a word to the wise. Varda will notice your Roman ways, and if pushed too far, you'll need to be ready for battle. Their gods, strange as they seem, carry weight. Epona blesses horses, making carts travel faster over stilted roads. Ken Nunos enriches forests. Learn the ways of their gods, and your rule may go more smoothly. You live in duality, but you will always be a Roman, so you can either govern like one, or be a sympathetic leader. Just imagine this marshland filled with terracotta roofs, paved roads, bathhouses. Oh, civilization. This place is wild, from wicker men to mystical Celtic rites. Тут же говорить, може на римську традицію приносить і все ось так перебудовувати, або кельтську заховувати і ось жити у гармонії з природою. Гэта ўсё залежыць ад вас, ад гульцоў. О, хутка ўжо. Мне падаецца, што зараз все распрацоўшчыкі парашылі, каб выйсці до GTA 5. І зараз у нас, блін, будзе. Максим. Time for another future game show tradition, the Ones У траўні. montage. We are about to show you a series of great games that you can play once the show's over. Yeah, and hey, if our elevator pitches convince you, you can head on over to the Future Game Show Steam page and dig right in. Let's kick things off with Aethermancer. Ні-ні-ні, не ўсё, зараз будзе гэты вось монтаж, а потым будзе яшчэ.
Next up, we've got Twinkleby, a Это монтаж frankly маленьких adorable инди. diorama builder where you decorate floating islands with dreamy little homes. Показывайте пару слов, говорит. Or how about Morsels, a creature-collecting О, roguelike мне ось starring a гэта hungry падабаецца. little mouse who gains the стилю. transformative powers of a sentient знаешь, я fat хочу bird. And last but not least, Мы не ведаем here's вообще. Woodo, То есть a про- scene-building puzzle game with a profound story and a unique art style. Ну, годину уже That was our прошла. ones to play montage. Ну, не Remember больше, чем to follow 2 up on годины anything я that буду caught your eye. вести. Я упевнена. Now, let's take a moment for a quick PSA. Не больше, ты We кажешь, here я at the сподеюсь. Future Не- Game Show не recognize больше, that не gamers have diverse А, ну, perspectives on what constitutes это a good добро. time. Personally, I can attest to the unique comforts Базал, of что skulking я around секретный, military bases in a завтра cardboard я box. делаюсь. That's just me. Or running away from evil babies and vampire lords and getting called a stupid man thing. Yeah, Мне подается, that что тут one. Well said, докладно David. повинен быть But for some, you know, Вампир driving a Маскарад virtual big Bloodlines rig 2. from Finland to Sicily is their idea of heaven. And Ось. we just want to say that is Ну, да totally завтра. valid. Что там завтра? Yeah. In fact, if that Завтра is будет you, только инди. then А, и we think Xbox. you're gonna Ну, на really love Xbox it, я не our next поспею. trailer. А, и Silksong будет, но и на Silksong я так само не поспею опять. Ось. Ну, я бы скидала Xbox и Indie Arena. А где там І написано, у Нізі я ще, у Discord я тільки скинула. Ну, Михай же запросив. Ага. А дата там не значит, ничего, знаешь. Гэта завтра. Завтра у 5 вечора. У 5 з чимось. А пятый, то был. Ну, на презентации Xbox моя на Ну, подчас так, но одночасово. Не на Xbox, я А. Ось. Ну, я просто не цікавлюся. Ну, я у усілякім ліку просто, коли прийду, запущу інді, поглядіть, либо після, либо да інді, погляжу усілком. Can't get much better than a trailer full of trailers. Хоча я зараз Update хочу your wish загуглити list після because SCS гэтага, Software is ну, bringing після Euro Truck фьючера, Simulator мабуть, 2 and American Truck уже як Simulator to з PlayStation Резидентом, and уже Xbox. геймплей виложили. Now, during our Hmm, spring треба showcase, we were pleased to reveal the War Sales DLC for Ой, Mount я and не Blade здивляюсь, 2 удивляюсь. Bannerlord, which will bring a Viking-inspired Ну faction так, to the game. на презентации And Xbox я уже now, сам thanks to досмотрел. Tailworks Entertainment, we can show you a closer look Не at what глядишь, to что expect from одночасово this намагалась hotly перекладать. anticipated expansion. Peggy 16. Он перекладать меня. На презентации. Пока. Спасибо, что делаешь. Стратегия, да. Ты пауэрик прям уже. Ну, музыка хоть бодрит. Я нигде не могу знайти информацию про его працягваць гэтага мерапрыемства. Про 700 бит? Про Future Game Show. Про тое, што мы зараз глядзім. А. Вообще не позволили успеть на работу. Сёння?
калі што, я адна магу. Mount and Не Blade гэта 2 ты- War А, Sales это обновление, launches да? on PC, PlayStation, and Xbox later this year. What's next, David? Well, we've got the Ну, full это ж gameplay и reveal інший of був. Wild Blue, a nostalgic on-rail shooter inspired by Star Fox 64. Do a barrel roll! Sorry. Космічний шутер, натхнений Star Fox 64. Зараз буде. Про космічну Outshot. Боуї, Ром. Торн. Чоп. О, мне подобається. Фіу-фіу. Wild Blue. Дати нема. І тільки Steam. That was your first look at gameplay for Wild Blue, which is coming soon to PC. Now let's check in with Windstorm, the Legend of Himori, a horse-riding adventure where you play as a brave courier in 13th century Mongolia. Ми гуляємо за кур'єра, яка на лошаді подорожничає по Монголії і доставляє листи. Some days, I believe I know. I ride to carry out my duty as a courier. Out there, they wait for answers, for aid, for hope. Кодзиму. I ride to survive, Ой, виживати. gathering, Збирати ресурси, краудь, hunting. полювати. Out here, the cold пригоже. bites deeper. The silence Пастельного grows heavier. фільтру нема, я сподіваюся. I ride Нема, to все, remember добре. where I Адекватная come кольоровая from. To care for those who carried us here. And to raise new strength. Ну, пастельний, це просто коли обрізають яскраві кольори. But other days, Яскраві I кольори не ride завжди повинні бути, simply просто to коли вони follow the мусять бути бачиш на кадрі, і коли вони просто приглушені. to hear its songs beyond Шиза the просто horizon. Ой, дизайнер. Windstorm, the legend of Himari. Вінсторм, легенда Приглушені Хіморі. уніти такі. Угу. Ну, картина Windstorm, the Legend of Himori, is launching into early access, so quit horsing around and add it to your wish list. David, we talked about the jokes. All right, Так, base гэта building mech выканута western гэта гульня Bounty для Star is дзяўчынак, up якія next. выраслі на Specifically, we've got Барбі an update from канюшні. Dino God about when you can expect Я- to embark яна on this цудоўна прыдасться. post-apocalyptic Не хвилюйся. adventure. Такий хуй крав, ти його заставки, його ходив. Got a lucrative job, just sitting here. Аннапурна. This building and the junkie Дина one too. Год. Primed to be the foundation of a legitimate operation. Clean it up, power it up, and take on a handful of low-risk bounties. And then the cash will start pouring in. I tried to run away from the things I've done. Thought distance could bury them. But ghosts don't care how far you ride. And I'm tired of running. Suit Ну, up and насамрэч, build your homestead 100% in Bounty гістарычных Star, which is coming to гульней, ну, PC, іменно PlayStation, праўдывых, and Xbox. іх не But няма, while we're таму still што іх, here, ну, зрабіць let's keep things гэта, moving and check out ну, Toa гэта and Guardians of the геймплей Sacred убраць, я не ведаю. This is a mystical anime roguelike where you Ну. fight to protect the future of a vibrant village.
Гэта вельмі цяжка зрабіць з гэтага сапраўды як бы сказаць, гульню, якую будуць гуляць. Гэта анімэ. Нам ужо падабаецца анімэ? Ну гэта якойсьці бролер. Рогалік. I just know that Rayleigh's going to love them. I'm glad you like it. Good. Don't worry, I'm with you. Oh, thrilling. My heart's racing. Ну просто там вось мангольскай гульні відавочна было, што вось там як яны там по такой гаме, атмасфере і по нават стылю, як там персонажы намаляваны, што гэта яно не будзе таким рэалізмам. Яны там такі нямнога стылізаваныя прапорцыі былі ў персонажы, вось гэта у лашадзей, то бок, ну гэта не гэта там не рэалізм і не блізка было. Shape of Dreams. Форма знову якось рогалік. Коопція. У тебе трансляция не зависала? You heard it here first. Shape of Dreams is coming to PC Мне on просто на September секунду 11th, but зависло. there's a demo available now on Steam if you want to go hands-on after the show. Okay. I think it's about time Так we gave ніхто you не all a погуляв не VR вчить історію mission. Reach ніколи. is a reality-crossing adventure with full body awareness from Endream's elevation. Трошку можна And we're зрозуміти pleased в тим to сенсі, debut the що latest trailer. уже кожна гульня створює який-небудь свій фантазійний світ. І так там лора вже напридумали. Ёбная прорва, вибачаю. If you're here, And Dreams, или ви? Так кажучи, готовий сісти. І повичваратися як хочеш. Ну, мне подається просто, що польза, нават не польза, а вось гэта, ведаеш, закавырка, што вось у нас а-ля гістарычная Манголія, но насамрэч яна будзе не гістарычная, яна будзе весёлая, яна будзе пазітыўнай, ну, бескроўнай, вось гэта всё. Гэта прывлече больш людзей, чым бы яны зрабілі супер-спупер. Вітаю. Так, чым бы яны зрабілі супер-пупер рэалістычную Манголію, якая там была б дэпрэсіўная, прабачце мяне, Таран. Let's not forget your bow, an ancient but effective tool. Collect grubs to synthesize different arrows, then stun, Ну, я говорю, freeze, я гэту and гульню blast your бачу, way ну, through то, fire. про коняш, гэта сапраўды як просто єдиний працяг Барбі і конюшні, де ти просто будеш. Я побачив крауд, я побачив доставку, крауд. А я пробачила гэтую, ну не ферму, но близко до фермы, где ты там выращиваешь поняшу, за ней дбаешь, на ее там ездишь, краевиды прыгожие, вот это все. Доставляешь важные вот гэтые листы, якія там ратуют людей, ты такой, ой. And we're following that bombshell with a developer presentation for Little Nightmares 3. It focuses on a creepy carnival that you and your co-op partner will have the pleasure of exploring in the full game. Come to think of it, actually, where is my co-op Потому что такую тяжкую тады, так сказать, гэта тады рабіць або суперсюжэтную гульню, і на, ну, там наконт Plague Tale, або там Hellblade, ну, разумееце. Каб сапраўды ўсё адлюстраваць. О, Little Nightmares 3, яны ўжо выходзяць у кастрычнікі, дарэчы. І Reanimal, я бачила геймплей, мне вельмі спадабалось, выйшаў і зараз недавно. Ну, не суть. Мне падаецца, і там трэба, ну, гораздо больш сіл і таланта зрабіць гэта якасна, каб гэта у гэта яшчэ і гулялі. Nightmares 3 is an atmospheric adventure game in which you follow the journey of Flo and Alone,
They are two best friends ever since they found each other in this lonely nightmare. Они что, прошли ухудшили этот трейлер? Я прослухала, но зараз буду намагатися слухати. Голос так дивновато. Угу. Ну, коли так, то я не стільки хейта. They are trapped in the carnival, a place that might seem joyful Ні, зараз and просто welcoming at акцент first. у But of course, женщини. appearances can be Зараз акцент deceiving. так, все. Behind the colorful lights and twisted attractions hides an uncanny resident, a mysterious, menacing presence whose shadow looms over the entire place. Я не можу сказати ту дівчину, яка You'll була feel it, типу you'll hear it. You might even catch a glimpse, but never quite enough to feel safe. Пробач, Бояга, пробач, Грель, я читаю коментар Бояги, і RDR 2 гэта гульня ад Rockstar. У яе такой бюджет, якой просто... The puppet cunning and aggressive love putting on a show in the carnival, Ну, бюджет especially for the hares, who Red seem Dead, oddly captivated by them. другого Red and by Dead cunning. зможе перабіць толькі GTA 6, As усё. you'll see, our two Якби, characters і find a гэта clever гульня, way to яка use that там obsession, годами drawing робілася, one там of them away to тисячі get the людей safe над нею passage. працювало, ну якби. Тут параўнуюць якось ноунейм распрацоўшчыка, якого першая гульня вось пра паняш у Манголіі і Red Dead, гэта, ну... Sometimes you'll have to run for your life. І нават Red Dead адхапіў хейт за тое, што ён такой медленны, вось гэты рэалізм, яны вось гэта взялі, гэтай вось зброя, якая там медленно перезаряджаецца, яны адхапілі. Нават улічваючы, што это был Red Dead. As in the previous titles, you'll face clever puzzles that block your path. But for the first time in the series, you can now play online with a friend and face your childhood fears together. Prefer to play solo? Don't worry, the other character will be controlled by a helpful AI companion. Ну круто, Little Nightmares. Добре, што гэта франшиза працягваецца нават без Darkseid Studios, без арыгінальных relaunches October 10th, 2025. And if you want to dive into the nightmare right now, pre-order a digital copy of the game on PS5, Xbox Series and PC to get early access Ну, до речі, to the я first зараз title of the чую, franchise, як быццам Little яны яе Nightmares голас Enhanced Edition on the same апрацавалі platform. чымсьці. І у яе канчаткі яе слоў такі, ну, як роботичні. Ну, щось такое не натуральне. Так, 10 кастричника. Угу. Little Nightmares 3 lands on PC and consoles this October 10th. And if it wasn't in your wish lists already, it should be now, okay? Because I said so. Oh, okay. As you can see, Mountain Blade I гэта had to get creative while гэта David іншы is жанр зусім. somewhere. Стратегію Is he in here? по-іншому могуць у реалізм, Is he чим інші not? гульні, но You'll never стратегії і know. інше. And while you debate this Schrodinger's База гульцов і інші let's feast our eyes on the бюджети latest і trailer інший from Lost потенціал Helden, продажний. a hand-painted Ось. JRPG from Artisan Studios. Це як було? А ну, кончено. Все, я шукаю проблему, все. Замовкаю. Так. Аніме у нас у студії пастельне. Мені подобається пастельне. Трохи є все. Угу.
пропасть последний. Ладно, Mark ладно, the не буду. calendars, Я не буду because больше. Lost Helden is coming to PC and Мы consoles in скончили. 2026. Люди, как хотели We've got приглушить another спойлеры, world можно premiere просто up next, and the взять, developers доладить were грамотно kind enough to send me a Коли им зусім там da-da-da-da, не temporary успевали co-host. там физичному Super adorable. Don't get me wrong, I don't actually think he can read. So, anyway, here is your first look at Serial World. Yeah, show them. All right, I'll show them. Ha ha! Таемное подорожье. А берите свое аниме. Покемоны, короче. Serial World. О, карточные покемоны. Шароговые судили, что треба чекать. Видно, розпрацьовщика. А хто там на сползується Nintendo? Nintendo, ну так, видовочно. Ну я думала, что Nintendo одразу не дасть навіть Palworld вийти у реліз, тому що з першого трейлера Palworld, ну я бачила таке, Nintendo буде гэта судіць. Я думала, что яны хутчэй схопяцца і ну, не дадуць Palworld нават выйсці. Okay. I'm back. I'm sorry, I had an urgent Kodak call, but... Так, мы уже спынили гэта. Я все, я не буду это. We go way back. Yeah, don't worry about those guys. Let's just focus on our final ones to watch deep dive. Ну, калі хочаце, я могу. Look, here's an interview with the developers of Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero. Ён вельмі добра выглядае. Phantom Blade Zero is an action RPG, but it's like a playable kung fu movie, so all the movements are motion captured by real kung fu masters. We have 30 main weapons and more than 20 secondary weapons. You can pick two primary weapons and two secondary weapons, so all these four combined together to build a set. There are tons of different playstyles and different varieties you can choose from in games. I think we may be the first one to bring all the cool weapons in Chinese kung fu cultures to this level of production. So I think this is something attractive to not only the Chinese players, but for the players around the world. People will never understand what it is exactly until they actually play it. We're something in between a Souls game and a really big like Baldur's Gate or Witcher. There are many accessible ways to navigate people around the map, but nowadays, because Souls genre is very influential, so many people will hide everything and it's super complicated, no directions and everything. We see our games are different. We even have a у їх є мапа. Яны більше як на Metroidvania глядять, а не як на Souls. And to showcase our amazing хотят зробить не як Souls, а and that's all our game is about. Our game is not about very slow moves or explore or lost in the very intricate map. It's not like
There are 3 levels of completion of our game. The first run for an average player, I would say the first run will just review like 30% or 40% of the whole game, and you will miss more than half of the content. This demo, this whole level, is actually an optional level in our whole game. Very handcrafted, well-polished level that can be totally missed in the walkthrough. Yeah, Ну тут, што я бачу і бачыла, гэта вельмі высокую якасць анімацыі, і я бачу все гэты перахваты бліжэй нават да Бэтмена, яны мне падаецца, чым на... Ну, і калі я гуляла ў Ghost of Tsushima, у Привіда Цушымы, я ў яго пакуль не гуляла, мабыць, на яго падобна. Но я яшчэ не гуляла. Ну, додать якости, это еще не вырашение разностайности. Очень вся справа. Я за это дошел, что зновника хвалю гейм-индустрию. Певний період душили виживачами, у певний період душили подобними О, якась мілота. Про пташанятка і дзяўчынку. Спадзяюсь, будзе не ў Манголіі. То у нас працягнецца. Что-то разбурчаўся. О, чараўніца. Два FPS шмат, давайте. Не, ну гэта ж катсцена. Я не могу спыніцца. Я працягваю бурчаць. Гэта так Xbox паўплываў, мне падаецца. Ну, цудоўна, а геймплей, калі нас пажыце, што гэта? Постельная сцена, нет. Что не верно Савакіт, а там нават штосьці на Грифона было падобна. Хаця, мабыць, і Савакіт. Так, ну гэта коопчык. Щось у мяне стало 0 FPS. У мяне все, ну, звычайны мультик у мяне. 30 FPS. Может, у меня с трансляцией пердит. Максима, потому что, ну, я просто, я на мультик. А я думала, тебе уже гэтага не хапае. Ты хочешь, каб тому 60 кадров анимацию робили. Ну, 2D. Не, ну тут трошку бачу, що все ж таки його... Ну, не домалювали. Я зараз перезагрузив сторонку. О, Саурон. Witchspire is a magic-infused survival game coming to PC early access in 2026. Shall we keep it moving with another trailer, David? Absolutely. Here's gameplay for Active Matter, a high-octane extraction shooter where players fight across a fractured multiverse. Extraction shooter. По-моему, ён ад Mantfish. Не 5, то... Або не. Я переблытаю, покажу. Ну, 6 уже... А, гэта Mantfish. Гэта яно. Я не переблытала. Смердить говниной. Вось гэтую студыю, якая там, ну, калі будзе Mantfish, то все зразумела, калі будзе іншае, вось ты загуглі і паглядзі, што там напісана ў іх на сайце, я ўпэўнена.
так само буде. Заснована в... Я уже глядеть не буду, я уже все почув. Мне больше не треба. Не, просто для цікавості. Де вони там сидять? У меня не были подозры, я мотивов, подумав, може почули себе. Гайджин. Ну, все зрозуміло. Active Matter is coming soon to PC and consoles, but you can sign up for the closed beta right now at activematter.game and jump in Так, when ні, it не launches цікаво, after коли the я не show. виходить. All right, let's throw it over to our Так, що friends at наступне? Capcom to learn more about Capcom. the publisher's О, upcoming Pragmata. space station adventure, Pragmata. Я чекаю прагмат. Меня інтригує. Не то, як 10 з 10, но гэта, мабуть, добрая вельмі такая 7 з плюсом. Мабуть, близко до 8. There you are. All better. Вось и ты, тебе уже лепей. Так, ты меня выликовала. Hi everyone, I'm Edwin Edzo, producer on Pragmata. As you enjoy this gameplay footage, let me take you through what Pragmata is all about. Pragmata is set on a cold lunar research station dedicated to the research of lunar filament. Її Volume-like називали... material that can be used to create almost anything, as long Її as you have the називали, data for коли it. яша називали One PS5, day, то бок тому all signals from the 19-му або station 20-му suddenly go годі. dark. Був Hugh перший Williams, трейлер. our Всі спочатку spacefarer, подумали, is ну sent я as так part of само a team подумала, to що гэта investigate. Кодзімовщина. But right after landing, a lunar quake hits, Ось, тому separating що him from his team. тоді He вийшло falls вже deep Death into the Stranding station. перше, ну Unconscious не and було badly відомо, injured, що he далі is буде. saved by Diana, Ну a ні. unique android created using lunar filament. She is a Pragmata. From here, О, the two ось must work дівчинка, together я to на survive Android. and find a way to get Hugh back to Earth. Тому їй не повинен, не потрібен костюм бути. I think I can help. Bypassing first and second firewall, hooking control protocols. Analyzing, converting the interrupt matrix. Visualization complete. Initiating hack. Their journey will take them through the depths of the station, facing the dangers that await them. One of the standout features of Pragmata is the combat system, in which both of our protagonists must work together. Diana can hack enemies, which opens up their armor. Hugh can then come in with his arsenal of various weapons to shoot at their now Вона, exposed weak короче, spots. хакер. This two-in-one gameplay Їх extends треба to зламати, exploration as well, where Diana hacks і the не station's відчиніть. systems to allow them to continue their exploration. Ой, ну тільки я б на эту навіть в один рядок не ставив Манфіш і думаю, якийсь. And Hugh can use his thrusters to hover around the station and to quickly dodge enemy attacks. О, можна хакерити. Ну, то бок, самоліти. Pragmata will appear at multiple game events, so keep an eye on the Pragmata socials to see where you can try it out early. And if you want a taste of the gameplay, head to the official Pragmata website and check out the hacking minigame. Pragmata will be available on PlayStation 5, Xbox Series X, S, and PC Steam in 2026. Я подозрюю, що в виніку цих геймплей загадками задушить просто. Ну, Ні, ну, ён так зроблен у активним, ну, ён не спиняє геймплей, то бок, типа, ну так, Okay, так, просто я не we've буду got знати, one що more це thing to за show you загадка. before we go. Yes, what would we be without a one more thing? Так, Spooky ще одна season is річ. approaching after all. Так, знову хорор. And якийсь. this is our final girl. Такошня Enjoy. дівчина наша. Ну, болото вже пропустили, я вже сподобав. Компас, Знову детектив, пропустили. Ружган. Чи Нічого самі? не від. Маліка Кат презентує. A quiet town. Just like hundreds of other small towns all across America. Ой. Маленький A город. town just like yours. Махчима. But it was here on October 31st, Джон Карпентер презентує. 1963. No motive, 1963. no warning, no provocation, just senseless death. Нам десь погляд за Майклса? I met him Ну, добре. 15 years ago. I thought there was З Майкл hope. Майерса. Ні, там дівчина була головне, мабуть,
Буде якась What I met сюжетна was гульня? not a child. No emotion. Perhaps not even human. 15 years later, he returned home. But what happened that night was only the beginning. Ні-ні, хандова якась It wasn't анімація. just a killing Я spree. думаю, буде It was a мультиплеєрна. reckoning. Не може сім'ї. Але навошта, коли у ДБД і так його You can't stop him. You can't reason with him. Його не You can't спинить, kill з ним не домовиться, the boogeyman. його нельзя забить. Бугімена. ФПС ще грає. Ой, де Хэллоуін. Сінглплеєрний і мультиплеєрний хоррор, який вийде у 26-му годі. Що би гэта не значило. That's right. Halloween the Game is a stealth horror game based on the beloved movie from 1978. А що ж не у кастричник, то не наприкінці кастричник, так? Ну, праз год у наступному кастричнику. Може у 26-му? Так. But with Остальний that, ФПС. we've officially reached the end of the show. Я тут терплю, Well, я before we люблю... go, we want to extend a massive thank you to all the talented developers who contributed to this year's Gamescom конец. showcase, as well as everybody watching at home who came along for the ride. Remember that you can head to the dedicated Future Games Show Steam page to wish list your favorite games from today's show. And we also have a ton of follow-up content dropping across GamesRadar.com. So you can dig deeper Ну, можна поглядіти, які там демки, мабуть, if you want to watch вийшли. all of the individual trailers from Ну, на today's show, консолі Я- навряд, to the ну, FGS я YouTube погляджу. channel. Ну, коли Фоксі Don't ще go не anywhere готовий, just може yet, though, поглянемо. because Коли our готовий, FGS так уже Live пойдемо from собі. Gamescom Showcase Ні, так я airs все одно годин нічого презентації. гуляти more не буду. exclusive Так, я trailers просто... and developer interviews. Я That's right. собі I'm told в they're сенсі, ти opening the особливо, show ой, with a будь ласка. fantastic world premiere, so you don't want Та й to miss it. навіть Ти не не на нагляділася, я стрімі. наглядівся. Shall we А? sign Ні, off? не на стрімі навіть, я сама Cool and погляжу collected. перше. А по-другому Сілксонг я хотіла. But here goes. А, ага. I'm Maggie Robertson, And I'm David Hayter. and This this has been the Future Game Show at Gamescom 2025. Yep. So good. Наостанок трейлера не буде. Ні. Ми його побачили, це був Хэллоуін. Боже, не завтра ще. Так, а завтра ж ти на чому вечором поспієш? Ну, на інди поспію, а до гэтага ні. А во сколько там інди, коротше? Зараз. Ну, тебе значно о 19 Welcome починається. to the Future Games Show Я live что, и from на Gamescom Indie Showcase. My name is Jules Gill. I'm Nathan Byrne, and we're here in the heart of Cologne outside the monstrous Cologne Messa, where Так, Gamescom 2025 is kicking off in style. Now, over the next 45 minutes, we are going to be unleashing a tidal wave of brand new блин. trailers, developer interviews, and of course, Ну, я world всем premieres. And I tell you what, 15 why don't we kick things off with our first world premiere right now? Коли прилечу просто одразу. Ну, трошечка. We had a deal, Seeker. Ой, там тут щось тут показують. Якийсь тут трейлер гігульні. Якийсь середньовіковий, но фентезі. Я тільки що відключив запись. Ну, гэта CGI, гэта CGI. So go now and slay Seeker. Ой, тут прям Lest you гор. wash up again on my shores, your frail body Ого. shatters and Павуки. broken. Кайдан.
That was Kaiden, an intense and ferocious looking Не, action геймплея game that, judging by Silksong the пока trailer, нема. was going to push you to your Ну, limits and нормально. beyond. That Есть spider at the end, though. сдымка No, thank you. экрана I'm только. calling the police. Absolutely gross. Now, you'll have seen in the main show Будем the глядеть сдымку outstanding-looking экрана. Hell Let Loose Ну, Vietnam, съемку and we decided that экрана. we'd sit down with the devs and have a chat about them and tell them why Съемка we экрана. thought their title was an apocalypse. Зйомка екрана Wow, of an демки experience. Силксонга. Yeah, Ну, okay, that's a розумієш, bad бо joke. це I'll не get my звичайний, не нормальовий запис, а запис з телевізора Talk to someone from the Так, так. на 5 хвилин. Тебе скидывают? Так, ну вийде В'єтнам. Не буде цікавості, дякую. Hi, I'm Matt from Expression Games, and we're excited to reveal the next chapter in the Hell Let Loose franchise. Всё. Hell Let Loose Vietnam. Все, Hell идешь? Let Loose has reached an audience of millions Так, by its combination тут of first-person tactical gameplay combined with the level of historical authenticity. Now we're bringing the same gripping experience to the new Виритий theatre of Фоксі. war with the Vietnam War. But this isn't just about the new Дякую. theatre of war. We're Ну, в сенсі, ти introducing a готова, whole я bunch of тільки new mechanics that are really going to push the boundaries of our 50 versus 50 battles that Я Hell не Let Loose is розумію known for. емотки. For the first time, you'll be able to pilot Ага, helicopters, ну то Бог будеш drive готовий. boats through the river Ну тоді networks, дякую, великий Шаграїль, build що and ти create tunnels, присутнішов. as well as Що unleashing завтра, new мабуть, так weapons, само будеш віддуватися на mortars, Xbox. napalm aerial strikes. This marks the beginning of an exciting Ні, ну new я одним front вухом for буду. Hell Let Loose. Я вже зрозумів, який Hell там Let Loose формат, я Vietnam буду собі will launch on PC, перекладати Xbox героїв Series, одним воком, там може PlayStation щось 5 погляну, in головне просто не 2026. заснуть под этой бурмотать. Stay То tuned есть, to our серйозно, website я for навіть updates. займаюся Keep an eye перекладом, out мені for a brand new trailer зяпа in the розривалася. forthcoming months. Ну, In the завтра meantime, Зорка be хотіла sure to wishlist подисти, the коли я game на and join подійду our у Discord Discord, то я to нам keep up to там date with any announcements. Ну добре, добре. Thanks for watching and enjoy the розвлекать. rest of the show. War may be hell, but for fans of Hell Let Loose, that will sound like pure heaven. No swapping frags for flags. It's time to check in with brilliant looking team А я, shooter я, Last мабуть, Flag. зараз And keep an eye догляжу, out і for тут the ось reveal будуть of a brand всякі new ім'я Ой, зараз залагало. показувати. Get in there! Ну, коротше, я догляжу. Ну, там ось гэта була таймлайн, і там было, ну, такое, скажем так, то, что мы уже бачили, або там сам Аргенфест теж, ну, ось ти його і нові якісь трейлери. Ну, якісь ці а-ля сюрпризи будуть. Ну, тут, максимум, сюрпризи індie будуть. Нічого великого. Ну і ж завтра будуть. Ладно. Ну, я Мені просто подається зараз, завтра. я зараз не тут, пропущу. так, я зараз тут отдуюсь Ой. просто, потому что завтра я на Xbox ладно, не потороплю. Не потороплю. Так что... Так летит. Вот. Ну так, добрые вам там 7 Days to Die, так? Господи. Добре погулять. І відпочнуть добренько. І завтра почнуться і з новими силами пойти глядеть. Я буду назирать. Let's flag and go. Добре, доглядіть. Угу. Так, Візантик, ми чули, що Зоришка вельми позитивний стрімер? Конечно. Так, ладно, все. Тоді часик наш супольний кончується. Тут. I absolutely love how Last Flag is looking, and if you want to take part in this fast-paced frenzy, then you can test out the demo which drops tomorrow. Nathan, are you alright, mate? I'm sorry to have to tell you, Jules, but it's time for another world premiere! I told you not to do that, mate. I've got a nervous liver. That's very insensitive. Work on yourself. Ну, ось ми застались одні. Місяць не пробачає. Якась лунна станція, Shackleton Station, low lunar світ orbit, navigating my descent to the regolith. Just log a report. A routine assignment. Easy. But the moon Звичайна doesn't місія, do просто. easy. Но на Луні
Scanning lunar artifacts was my mission, Нічого but I was простого told next to нема. nothing about the lines I had to cross, the Пригожий enemies справді I'd face, сьогодні. who Мені I так само might lose, подобається or цей how it хай would від... change me. Ой, там якісь, My типу, mission seemed hopeless, but I'm not инопланетяне. dying here. Not Я me тут не and not the помру. ones I love. This isn't Не the я end. і не It's a мої new кохані beginning. вулюблені. Гэта не канец, гэта пачатак. Lunar Strike. Bring down the sky. Inhospitable, cold, and very, very dark. No, I'm not just reminiscing about my time living in Gateshead, but I'm actually talking about the game you've just seen, Lunar Strike, which is a game that focuses on humanity being on the brink of survival, and it's your job to save them, no matter the costs. It's coming out in 2026, Q2. Up next, we've got another game where humanity is on the brink of survival, but this time things are a bit more bitey and a bit more medievally. This is God Save Birmingham, a crazy new physics-based zombie survival game set in ancient England, and we have got an exclusive look for you. Какой-то ексклюзивний перший погляд на середньовіччя. А, фізична? Тут прям фізика така, що ти прям... Я бачу гэты індыкатары ежы і вады і выжывача. Можна пашкодзіцца. Цікава. Інгредієнти. Ну, для альфи виглядає добре. Но так, і мені що я працювалася. Upcoming medieval zombie survival title А, with зомбі added collision стріляють. physics. So if you've ever wanted to build a stronghold against the undead and then die to tripping over your own rusty bucket, then this is the game for you. Now, I for one can't wait for this title, and if you can't either, you can sign up now for the alpha tests. You know, Jules, after that, I think you need a break. So I tell you what, here's a hat trick of games, one after the other, that you need to know about. Come on, my man, I'll get you a soda pop. Fair enough. Dad, Yes, sweetie. it smells like old people in here. That's because a lot of people have lived here before. And what did they do here? Well, I guess, just like us, they kept themselves busy. They ordered food and tried to keep things tidy. They collected all sorts of useless stuff. Just like you do. And of course, they found hidden treasures. And one of them was a pilot. Of course. No, wait, a space pilot. With robots. Ой, у меня вайбы robots. гэтага. Okay, okay. They celebrate it. They created pieces Вот of Remains of art. Edith threw them Finch out the window. або Speaking of that, Vanishing still a lot of for Ethan us to do. Carter. But first, ice cream? А, пераезды. А, было ж усяго гэтага. Unfinished Swan. Берлінскія апартаменты. О, ужо 17 листопада выйдзе. О, яшчэ одна среднявечная. А, не, ну. Grow strong. Prove yourself. Gunnar, have you come to start work on my smithy? This place will soon start to feel like home. Помощников. We'll get a good price if there's any left alive. We are the store. A fine, fine choice, Gunnar. The first man I kill, Ну, I'm физика taking так his добрая shoes. там была. Face me if you dare. Give them iron! Give them death! By the door! They're here! Go, Creeper!
Медос Вальф, жонка Неса. Яго закинула жонка? Або ён закинула? Вар'ятка недоподорожная. Босс-файти. Збігаємо. Міні-гульні. Що вам ще треба? Netherworld. Той світ. Або... You just saw the Berlin apartment, which tells different stories set within the same space. Norse Oath of Blood, which is a violent tale of vengeance, and the deep and darkly decadent Netherworld. You can wish list these games and every other game you've seen so far, and in the rest of the showcase by going over to the Future Games Show Steam page right now. Jules, everyone's wish list is going to be the size of Everest at the end of this showcase. Think of the wish list. Anyway, speaking of Everest, we have our climbing-centric game Cairn coming up next, because the developers would like to share a brand new mode with you. And probably those guys too. Yeah, why not? Так, ну мы у демку, до речі, гэтага гулялі. Можна паглядзець запіс на YouTube. Свободный соло-режим. О, одно життя, нема віровки, все. Звалишься, помреш одразу. А, и без бэкпака, без этого, без заплечника. И без гэтых колышков. Ну, демку мы уже гуляли. Я сподіваюся, що я не є задейтений. That is exactly the type of game that I'm excited by. And if you too like the look of Ken, then you can try out the game now because there's a demo out right now. Next up, we've got a game that looks tastier than the 3 curry bratwursts that I just inhaled, and faster than the time it's going to take for them to come back up. Well, while he digests that, why don't you digest this upcoming powerhouse that is known as Metal Eden? Jules, phone an ambulance. І, до речі, є шанец, що у гэтага Metal Eden може бути беларускія субтитры. Тому що у Руйнера яны додали з апдейтом беларускія субтитры офіційно, переклад на беларускую мову. Іншая праблема, што яны не додали ў меню магчымасць яе ўключыць, і трэба лезть у файлы гульні. Но, як казаць, яна там ёсць беларуская, калі што. Sorry about the neighbors. There's always trouble with them. Ой, музон там заўсёды працуе. Ну, у руйнеры, як мінімум, був. The hyper unit in the flesh. Nexus was not lying about you. You are built on a phantom core. That makes you basically immortal. Так яна як Самус. Що це за конкурентний пройду? I have a proposition for you. Raycon Games, так. О, другого вересня вже. Blimey, it is quite big actually, isn't it?
Metal Eden, the fast and frantic futuristic shooter, will be playable on the 2nd of September. Man, I absolutely love Cologne. The people are amazing, the city is jaw-dropping. О, весь ГТ пам'ятаю так само добре. Oh, yes, that is the scent of the 10 cults that I will down as soon as we are done filming this segment. Oh, it's the smell of our next game, Hope, in the city. Come on, breathe it in. It smells pretty good. It does. My home is in the city of Shenyang. It's beautiful, and I've always felt safe here. But that's all about to change. Lofty Sky Games. Геймплейный I'm показ. home. Mom? Dad? Anyone here? Дома, мама, тата, где What вы? happened? Кто здоровый? I need to find my parents. People here are scared and don't want to get involved. Всех запугали. Никто не хочет помогать. О, улики. Сами разбираем, что детективы. I don't Чему know короче? where this is leading me, but every clue reveals more of the city's darkest secrets. Таємницях этого города. Вітаю, Марки. Так. That was the wonderful and intriguing Hope in the City. Графоний завезли. Gameplay reveal. Up next, we're going to be taking to the seas, the stars, and beyond, because this is The Last Caretaker. The Last Caretaker. 10 узорках гульня. Мы типа так дбаем про космичную станцию, где уже никого нема. Не космичную, наоборот, мы на Земле, и мы у космоса досылаем так людям ресурсы, по-моему. In The Last Caretaker, you incubate the last of the human species before firing them off into space to continue the human race. But what happened and why have и мы you еще been инкубируем reactivated? Find out when The Last Caretaker drops эмбрионы later this людей, year. как бы их Up next, we're отправить в taking a космос, look at потом. Fellowship, a И человечество Moda-branded выжило. title that has all the dungeon crawling that you could ask for, but also has a few unique twists that are sure to keep lovers of raid boss-centric action coming back for more. We were lucky enough to have a chat with some of the developers over at Chief Rebel to find out all about Fellowship's secrets. Ooh. Графоний степи. О, и гэта паўтор, гэта ўжо было. Fellowship is a game that we've been wanting to make for a very long time. Карацей, Маркі, сёння из такого добрага мы паглядзелі Хрона. Таксама на Ютубе зараз много геймплея демки Resident Evil Requiem 9 части. Демки. Зараз я яшчэ пагляджу пірацкі запіс тэлевізара з демкай Hollow Knight Silksong. Вось. Анонс па Silksong афіцыйны будзе заўтра, мабыць, з геймплеем гэтай дэмкі, ўжо нармалёвым, а не запісу з тэлевізара. Но я ўсё роўна буду глядзець. Зараз. Гэта ўсё. Яшчэ паказалі Dawn of the Bloodwalker ад CD Projekt Red. Это выглядае як такой заходноеўрапейскі вампірскі ведьмар. Ну, у міні-сеттингу, то бок там невялікі open world, там маленькі, больш прапрацаваны горад. You know, what does our game look like over the years? It's really going to be something that we're excited to make with and for our players, and already on Discord we're having just some of the best conversations about what will be really Я люблю гэта як мінімум глядзець, нават калі я мала зараз гуляю, атрымліваецца там у навінкі. У навінкі зараз увогуле не атрымліваецца гуляць, но ўсё роўна мне падабаецца назіраць, глядзець. Ну, раней было весялей, канешне, до 2020 года, да ковіду, калі была E3, калі было
open beta for Коли Fellowship. The Sony first time that we приходила get as many players into Восьмигеймском и the game робила as свою we possibly can, it's пресс-конференцию, gonna be really, и really cool. выходил Кодзима, я насывал 5, No ну subscription, не no 5, level and а grind, Metal no Gear chores 5, and no а после его reputation показали farming. трейлер Fellowship 5, is our никто не take видел, on all the что best это. parts of the И одразу MMOs, демка ARPGs вийшла, and і MOBAs that ти we граєш демку, і потім читаєш, і сишся з її, тому що вона вельми страшна, а потім в інтернеті читаєш, що це демка Silent Hill Silent Hills нового, і ти її доприходиш яким чином, підключаєш мікрофон до консолі, і її просто отвал башки, це було. Гэта був геймском, помниш? Great minds think alike, so prep your pants because we're about to take a look at a game that looks right back Тут at такі you. This новинки is the зараз, що strange мобілки, бо ж world цікаво, що of робить. Militson Тут Ye. були і мобілки, насамрэч. Someone must have been telling lies. І я ще що мені сподобалось сьогодні? Я ще була хорор про піратів. Не хорор, а адвенчура. Він вельми, як казати, пригоже виглядаюче. Цікаво виглядаюче. О, була мила гульня про аляняня і хлопчика. Ось. Ну, супер милая. Я ведаю. Мы будем глядеть на аляняня і хлопчика. Ладно, я потім знайду пірату. Вот такое. Магичное оленяне. Ось гэта мы чакаем. Ну, на жаль, дарэчы, скіпнуць нельга, таму што гэта прамы этэр. Мы вылезем. Ну, вось так. Вось, чакаю. Вельмі. Booties. Why am I here? Oh, what's he like, eh? Do you remember when we first met? Ой, You were фэнтезі. weak, so I fed you. I nurtured you back to life. Виживач. I took care of Будівничий you. виживач. I gave you everything so you could grow stronger. I was there for you. You discovered something about me. You Ні, unlocked Індії something within у me. доброму стані індустрію робить. Просто коли індустрія була у доброму стані, було ще много і середніх гульні, і великих, і триплей, і було много різних проєктів. А зараз всі йдуть у мобілки або лайф-сервіси, онлайн, ось це все. І тому, якби, подається, що так много інді, так мало нормальних гульні. А ось це онлайн увогуле адмітаєш. The Signal Stranded on Sirenis is coming soon to early access on Steam, so head over there and sign up now. Now, we've all had technical issues with a piece of household technology that have made us want to take it outside and punch it right in its USB port. Вельми In our next game, you'll be doing розмова that буде, and коли more, зараз because я you'll be building напочну weapons to take down giant robotic bosses that are made by other players. And you'll also potentially be taking down some egg-headed presenters of the future game show. That's right, I'm in this game. I cannot thank the developers enough for that. So yes, take a look at this next trailer and keep your eyes peeled for this eggy lad. Короче, зараз будемо супроти інших гульців змагатися, як я зрозуміла. Ми збираємо зброю, каб гэтай зброєю забивати зброю інших гульців. Або мехи інших гульців, які будують інших гульців. Або щось таке.
That's a deep cut. List this. Robo Frenzy, they are coming soon to Steam, so get it on your wish list or we'll throw a toaster at you. Now, we'd just like to take a moment to commemorate the Roman Empire. God rest its soul. Now, you know who could have made a better empire than that? You. In Anno 117 Pax Romana, the genre-defining builder franchise returns with its most ambitious installment yet, letting you build the perfect city at the height of the Roman Empire. And we were lucky enough to sit down with one of the developers behind this new installment and ask them what makes this game so special. Did you ask if you get a free toga with the game? Oh, I didn't. Oh, Jules! Sorry. Hello, I'm Manuel Reinhardt, Creative Director at Ubisoft Mainz, the home of the beautiful Anno franchise. And I'm working on Anno 117 Pax Romana, the premier builder game of 2025. Anno 117 Pax Romana is delivering on the Roman fantasy in unseen scale and detail. And we are a benchmark when it comes to the visuals, so you can really test your rig with the game. We are going to release a PC feature trailer showcasing all the incredible tech we have in the game, talking about ray traced reflections, ambient occlusion, and much more, so check it out. Our game offers a unique mix of features, like city building, economic simulation, 4X elements, and we do all of this in an immersive world. Beside that, we are offering a new take on the iconic Roman setting. You play as a freshly appointed Roman governor, sent by the emperor to the provinces. And here, you get in contact with the Калі мяне locals, зацягне and it's up стратегія, to то я you to много decide проведу if її you часу. follow Но local іменно коли traditions гэта or Roman синглплеєрна ambitions. стратегія, не I love the онлайн. moment when people at some Ну, point саме, just що zoom мені out a супер bit and затягує, admire their це creation. XCOM. The game is beautiful, Завжди. and it's even better if you activate the day and night cycle with all its incredible light Так, effects. так, я так Seeing само how proud гуляюся people у are гэтых of what гульнях. they І build is a XCOM real гэта highlight просто for мой me. криптонит. If you want to experience Anno 117 Я Pax просто Romana весь, yourself, make sure як to це, check out our якби downloadable це мене demo, which накриває we will drop on приход, і я September просто 2nd. у 4 Anno ранку така, 117 Pax Romana де я, launches on хто я? November 13th on PC, PlayStation 5, and Xbox Series S and X. And you can wishlist and pre-order the game right now on Steam, Ubisoft Connect, and the Epic Game Store. Thanks for watching. Ну, що загублюсь. Ну. And you can get your hands on Anno 117 Pax Romana when it releases for PlayStation 5, Xbox Series X and S, Вы меня and не PC побачите больше. on Мы November уже тебя не 13th. бачим, Now I ask you, слышь. what do you get if you combine an addictive Не card стримиш battler, нічого add ні in гэтага. some Я of the ввогуле full тебе не frolic level бачила. design Для мене from стрим можна original зробити Bioshock, and один. then sprinkle on top Мені some цікаво. cast members from Baldur's Gate 3 and Critical Role. I don't know, but I want a slice. Час, Well, I'll tell you what інтернет. you get our next world premiere because this is the Killing Stone. Killing Stone. In my homeland, Забойственний камінь. played by О, mine ancient мені подобається, як countrymen, виглядає. there was a game. Two wrestlers squared off over a stone of a special name, Fanghello. Each man aims to throw Гэта his штось opponent у over the стилі stone. інскрипшена, то бок ти гуляєш і паралельно ще щось поза гульнёю відбувається. О май гад. I'll be Вітаю, Рейвен. Дякую велике за рейд. It looks absolutely amazing. But now for our Не next game, постельник. a disaster Так. struck your hometown. My hometown. No, Nathan, it's just a game. Oh, sorry. A disaster struck your Рогалик, там hometown, and your сказали, only что son рогалик. is Я missing. просто... My only son. No, you don't have a son. Come back. Oh, I don't have Mouse raid Z9 underscore ravens underscore cemetery Z7 glodochemy. Scared face and emoji. traverse harsh environments via dog sledding in order to save your family. My family. Your family don't even like you, mate. Come back. I tell you what, while I go and try and find my deranged co-host, you take an extended look at Will Follow the Light. Your son doesn't exist. Сьогодні було більше хорора. І зараз книжки якось хорор. Про
мора. Но з хорараў яшчэ был гэты як яго анансавалі новую гульню по Хэллоуіну, ну по фільму Хэллоуін, і там будзе і сінглплеерная кампанія і мультиплеерная, вось про гэтага Джейсона, но пакуль нічога не показалі, ніякага гэтага геймплея, то бок гэта проста вось ролик. You can't reason with him. You can't kill the boogeyman. Хэллоуін, Джона Карпентера, гульня. Вось. Яшчэ паказалі геймплей Little Nightmares 3, якая ўжо ў кастрычнікі выходзіць. Прагматы не хорар, я лічу. Не то. Ну, вось так, Little Nightmares 3. Дарэчы, Рэйвен, а ты бачыў гэты геймплей выйшаў Реаніму? Таксама вось падобная гульня, но больш такая праціўная, то бок там прям гора больш, чым Little Nightmares. Digital copy of the game on PS5, Xbox Series and PC to get early access to the first title of the franchise, Little Nightmares NS Edition on the same platform. Ну, Реаніму. Ну, Little Nightmares так само неплохі. Ну, тут все зрозуміло. Так, яшчэ штосьці было. А Стикс был. Вышел именно геймплей на 10 хвилин Реанимала. Не тут, а просто 10 на IGN. Ну, это Хронос. О, вось гаварылі, што вось гэтыя вось Here's a closer look at the next eerie odyssey from indie puzzle game Royalty. Вось. Інді такой немного триллерный пазл, і все гавараць, што гэта типа а-ля супер-супер старыя квесты былі, і гэта а-ля працяг вельмі старой серыі. Rusty Lake называецца. We will arrive at the estate shortly. I hope you are well prepared. Trust me, serving the Vanderboom family can be exhausting. Cleaning the house, serving food, the long working hours. Новая таємниця Rusty Lake. And the other stuff people don't like to talk about. І помирать починають всі. Цікаво виглядає. We're here. You can get out now. Ну, гэта такой квест, по-моему, будзе прям квест. Ладно, повертаемся у Этер, що там показано. Симулятор пожарника. Так, що ще? Так, це просто трейлер. You got that right. Так, тут почали з В'єтнаму якого-то. Аніме потім було. Зараз демка Resident Evil можна на любих каналах знайти ось геймплей з демки. Ну, тут такая нарезка, на ютубе можно 10 хвилин знайти без ось гэтых коментарів, просто чисто геймплей. Ну і мы уже поглядели вось яго. Вось яшчэ анансавалі сюжэтную гульню у сярэднявеччы пра жанчыну, і яна мне нагадвае чымсьці Plague Tale і ну немного Hellblade, ну просто тым, што галоўная гераіня адна і мечом махае. Вось. Father, you have taught me honor and respect. Watch upon me now. Расцягваюсь. Let my sword strike true. Ну мне вось гэта спадабалось.
Those that I have failed А, to яшчэ анансавалі гульню пра древнюю Манголію, дзе ты проста дзяўчынка, якая дбае за лошадзю і гэта такой для дзяўчынак, які гулялі у Барбі канюшні, вось. Ты там на гэтай лашадкі проста падарожнічаеш, развозіш гэтыя лісты у розныя селішча і краявіды просто назіраеш, і там просто можаш остановиться, покорміць лошадку там і покупацца у рэчкі. Ну, такое чолове. Без хоррору. Так, это коопное штось. Тут была секция з угаром і трэшем. Ладно, смотрим далей. А, гэта уже показывали, гэта паўтор. Так, тут мы нічога не пустили. О. Let's take a look at some of the town's signature dishes. Iguana sandwich? О, як смачно. The best meals deserve the best ingredients. And there's О, хоррор. Тут ще й хоррор. Оверкук разом з якимось хоррором. Ой, бойовка есть. Я думала, что это ферма. Food brings us all together and turns friends into family. And family is all that matters. Hope you brought your appetite. Town of Zaz. Coming soon. Town of Zaz. Ладно, пробачте. Не цікавить. О, як я перескакиваю з хоррора на хоррор. Давайте, что тут новое? Ну, антилиязинг им бы не допомог. Ну ладно. Мы не ведаем, сколько человек это распаковало. А быть один. Unmourned. Демка зараз доступна у Steam. Unmourned is coming to PCs later this year, and if you think you're hard enough, you can check out the demo that is available right now. Go on, do it, a day, a double dog day! Now, the remake of the end of the greatest RPG ever is perhaps the most unique game you will ever play. Наступна гульня, яка називається ремейк самої найліпшої RPG у світі. Я пам'ятаю її. Її саме регіофеста, її там показували. You know, I would just love to know when I can get my hands on the remake of the end of the greatest RPG ever. You, Nathan Byrne, would like to know when you can get your hands on the remake of the end of the greatest RPG ever. Jules Gill, I'm telling you that I would like to know the release date of the video game whose title is the remake of the end of the greatest RPG ever. Well, you should watch this next trailer, which happens to feature a release date for the remake of the end of the greatest RPG ever. Давно загубленая РПГ, і ось її знайшли, і ви якби її допрацьовуєте і ламаєте эту гульню, її пройти. Ну так, вона така з зламанням третьої сторони. Ви знаєте справу. Right there. Stop. We saw there were no Circle Soft lawyers around, and we thought, what if we just did it? There's a reason we called it the greatest RPG of all time. 12 листопада 2025 года. Ремейк
конца самой лепшей RPG The на remake of свете. the end of the greatest RPG ever is coming to PC and Mac on November 12th. November 12th О, of на this Маке так само very выйдет. current year Дома. that we're living in, 2025. Oh, thank you very much for that. You're now, welcome. do you know that there are two animals that I would love to see go off on a whimsical adventure together? Can you guess what they are? A hyena and a tarantula. No. An octopus and a fox. No. A lemur and a llama. No, but that would be pretty cool, actually. How about a capybara and a crow? Yes, that is exactly it. And we sat down with the devs behind this whimsical new adventure game to talk to them more about their upcoming title. How did you guess that? Just read it in the script. if I'm Oh, honest. yeah. I wrote that one. О, живёлки. I'm Saffron Aurora. I'm the creative director at Kid and Cup Studio. We're currently working on our new cozy adventure game, Cappy Castaway. So after a devastating flood, you play as an adorable capybara and Хрумкача a и chatty капибару, crow who form an unlikely friendship in hopes of finding their way home. So they які both have their own сябрують unique і abilities подорожничають, and personalities, and які it's на a шляху додому story-driven зараз. adventure with puzzly Ідуть elements. звертатися The додому. whole game takes place on a mysterious island based off of an amalgamation of the Toronto Islands and various locations. I love my city. I love talking about Toronto and the stories that inspire it, and I think it's just neat to showcase, you know, where we're from. Everything about Cappy is informed by play, sort of how we're developing it. And we also encourage players to be curious to see how the game reacts, because your actions can also sometimes have meaningful consequences. I love that you can put on hats. You can also stack your hats, and you can also put on almost anything as a hat. It's such a simple mechanic. Можно It's one всё of the пронать earliest як things when we were капелюш. playtesting that we're like, oh man, I wish I could put this thing on my head, and it was И immediately все на, like, yep, на голову, that's fun. короче, себе I складировать, think if you love складывать. a short hike Збирать. in Untitled Goose Game, you'll really love Cappy У сенсі Mass Castaway. Effect, Because где-то we're working with бутерброд Mark з Furling, who's a good колбасы. friend of mine, and he did the soundtrack for a Я не short hike. разумею, Then yeah, if you я like не Untitled пошила. Goose Game, you'll Тут enjoy ничего like the про Mass playfulness Effect. of being a capybara. We also have a dedicated caw and squeak button. Cappies have a interesting sound. I am excited to share that we are currently working on it so that you can play Cappy Castaway with a friend. With the way that, you know, Ой, you с can currently Сябромкой play можно было Cappy, гулять. you control Вау. both Cappy and Corby, but we want to make it so that maybe someone else can fly Corby while you play as Cappy, or vice versa. Cappy Castaway is set to release on PC in 2026. You can play the demo now and wishlist us on Вийшли Steam. у 26-м. Лас Гарден без колбаси, пан Castaway, and I'm sorry, Могильщик. how could you not want to wishlist this game? It is so damn cute. Now, when I first saw our next game, Catanaut, an action roguelite that blends cosmic horror and fast, fluid action, Не, I ну only had вось, one трансляция question. тут Was that скоро. question, when could you get Всё your grubby добре. little fingers on it? Oh, you bet it was. Well, you better watch this trailer, my friend, because it will answer that question and maybe raise a few more. О, зараз покажуть дату релізу. О, так само щось немного хоррорне. Змішайте космічних жахливиків на опошній надії чоловічества. На борту опошній надії чоловічества. Ну, більше екшон, чим хоррор. Хотя почвары такие. Неприємные. И мы-то сами злились за той инопланетной фигней. Ее издольность. Вот так. Зомби-киберпанк. Космічний зомби-киберпанк. Катанаут. 10 вересня. Капец, сколько усього вересня виходить. Гэта ўсё. Гэта самый забіты вересень, яку я бачила But one of the few у glimmers of hope was the індустрії. amazing video game Call of the Sea. And 5 years Call on, of the out of Sea. the Blue Studios have decided Я that they're пам'ятаю, making вона a sequel, виходила. У мене Call вона of є, the но я Elder її ще не Gods. пройшла. Now, if a Lovecraftian narrative-driven puzzle game sounds right up your street, then you're gonna get a kick Лавкрафтовська out of this next trailer. наративний пазл адвенчур. Зараз нам
This is the story of a young woman haunted by Это история молодой женщины, якую... and a man riddled with guilt and grief. Яка не може спиніться думати Unable to atone for his past. об чимсті. І про мужчину, який не може розкаятися за минуле. І вони знайшли силу працювати разом перед цією катастрофою, перед ними. Цивілізація давно загублена у часі. Дізнаєтесь її таємниці. О, Call of the Elder Gods. Протяг Call of the Sea. Ох, чому? Call of the Elder Gods there going straight onto my wish list, because there's nothing I love more than a good puzzle and some Lovecraftian horrors that send me to the other side of sanity. Now, unfortunately, we're coming to a close at our time here at Live from Gamescom, but do not worry, my friends. Oh yes, because we have got something special to see us out with. Yes, indeed, we have a release date trailer for an upcoming viral sensation set in space. Якась віральна гульня, космічна і коопна. І зараз реліз, дата. Ой, я бачила, гэта космічний гэтый. Господи. Майкрософтовская гульня про пиратов, и где ты подорожничаешь, я уже забыла. Sea of Thieves только у космосе. Тобто у вас ви космічний корабль собрали, і ви там їм керуєте, і знаходите інших людців, і них попадаєте, ну і просто подорожничаєте по галактиці. Ось шутановський геймплей. Ні, гэта не зорные войны. Яны з розных епох, магчыма. У раннім доступе у верасні зноў. Все у верасні просто выходзе. Давайте яшчэ Silksong у верасні выпусціць. Мне падаецца, яны выпусцяць. That was Jump Space, come to PC and Xbox in early access on September 19th. Now, unfortunately, as I said before, this is technically the end of our FGS Live from Gamescom show. But do not worry, my friends. Oh yes, you'll be seeing these two stupid faces again on Sunday, because we're back for FGS Best of Gamescom, where we're going to make you feel like you've been to Gamescom. We're going to show you some hands-on time that we've had with some highly anticipated AAA titles. We're going to be speaking to developers and industry legends, and of course there's a few secrets and surprises in there as well, so make sure you tune in on Sunday at these times here. Oh, what lovely times. Look at that text font. Я у неделю I've been Nathan. And I've been Jules. And I'm off to have the first shot of Silksong. I've already played it. Enjoy. Ладно, там насамрэч не будзе ніякіх анонсаў, там просто будуць уручаць нагороды найлепшая гульня Gamescom, по-моему. Silksong. Глядзець зараз будзем Silksong. Працяг гульні Hollow Knight. Вось. Мне на вельмі сподобалось, тому чекаємо. Ну, гук так само з телевізора. О, ну гэта пачатак гульні прям. Самы-самы пачатак. Гульня, гэта прям уже все, релізны білд амаль. Глядзіце, тут усё ёсць, тут тытры ёсць. Это прям пачатак. Ну, гэта спойлеры ўжо.
Вуліцу Віка-Вік, які падпалівае дуб. Так. Ну, завтра, мне падаецца, будзе анонс даты рэлізу Silksong, таму што яна павінна выйсці вось за 1,5 месяца. Вось сёння у нас вось гэта акенца зараз 1,5 месяца до 15 кастрычніка, до рэлізу вось Asus ROG Ally. Таму што, як сказалі Microsoft, Silksong будзе на рэлізе гэтай партатыўнай кансолі. Ой, вось туторіал. Дарэчы, гуляюць або на Xbox, або на ПК з геймпадам Xbox. Що відбувається? Що за сюжет? Яна што, паміраць будзе? Гэта што, Red Dead Redemption? На Xbox, на імпрезе, відаць, гулялі. Магчыма. Просто раз яна ўжо праз 1,5 месяца выходзіць, то так яна ўжо все павінна была быць гатова і проста у фазе тэставання. А і ўвогуле яна ж выходзіць і на свічэ, і на кансолях, і тады яе трэба за месяц ужо аддаць на гэтую на друкаванне дыскаў. Так што і картрыджы. Першая скамейка. Ну-ка. Ой, добра, што яна адразу так чапляецца за уступ. Ой, босс. Ой, добра, што адразу ты хіляеш не па адной іх хпшкі, а ўсё. Выхіліваецца. А можа будзе некалькі дзён эксклюзівам ROG Ally? Не будзе. У них ёсць з Nintendo пагаджэнне і з Xbox'ам, што у геймпасе адразу выйдзе. Ой, дарэчы, каго цікавіць графон Рэзідэнта, на ПК вось Digital Foundry ўжо агляд зрабіла. Нават так. Так, ну вось Хэллоуін, Даунволкер, Анімуша. Што, яшчэ 5 хвілін? Або гэта новае? Нейкі слабы босс. Ну, першы босс у Hollow Knight таксама першы босс слабы быў. Ладненька. А не, гэта тое, што мы зараз паглядзелі.
Ну, ось так. Borderlands 4 не бачила ніде трейлера. І не треба. Покемони. Ладно. Ой, а що тут? Геймплей? Ладно, все. Мені треба, до речі, йти вже. Дякую всім, хто глядів. Завтра я буду намагатися поспеть на гэтую. На інди, ну не ведаю, як атрымаецца. Вось. Добраніч, Візантик. Дякую за кампанію. Дякую всім, хто глядзеў. Дякую і Рэйвену за рэйд. Дякую рэйдарам. Вось. Калі што, мы зараз праходзім не на коні на канале. Ну, як праходзім? Намагаемся прайсці. Вось. Як-то так. А так, все. Всем добраніч, до побачення, до завтра. До завтрашнього стріма. Все, давайте, па-па. А, ну і я зараз на рейд когось кину. Кину на когось рейд. Все, уже не можу розмовляти. Давайте. До побачення. Зайграй, мапа не дзівісь, дзе яго вочы. Ён за табой сачыць амаль увесь вечар. Зайграй, глядзі, як хлопча раўнуе цяжка усіх да твайго маладога цела. Вышэй за неба космос, космос. Ці ты мой лёс, мой лёс. А под небом стюжа. Я, о, ружечка, ружа. Будзе цябе чакаць пад першай зоркай. І дачакацца трэба да ўсходу. Месяц у рабаванні, корань салодкі, але ці тая ж гэта асалода, 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 асалода.